whatalo whātu I le pa ia man mamalu le tātou tunu o mwhai na maua mai le whapoponga le tātou pokalama le neva yaso ua whaingoina le I Outou Manuia o lo tu sa atu le tātou whale whasalau Long Beach, California, le United States of America o lo to o ono Misipouena Tagaloa o lo whafoina le tātou pokalama le nei fiafi. Ia, la tātou amata I le talo. Tātou ifo matalo I le tua. Le tua tolu tasi pa iae, le tamā, le alo, ma le anganga pa ia. O pusa ia tolu pe o mātou tuuina ai oe. Alu pumoni le mawhai le ngangana o na whamatala la o fio. A mawhai fo o na whamatala le mawhai o na whamatala I le tupulanga ma le tupulanga. E se iwanga nā ua tautaua ina e le tupulanga la o fio. O mātou o mai I le nei malae, I le nei taimi. Se o mātou se ili po le alo fina ngalo mo I mātou. Wa elo mātou manatu a mātou I loa le nā fina ngalo la o fio. I onu anuia leo I mātou. A fio mai anganga pa I ae. Tātou ma la o fio e manuia ai me oma. A whailava o Iese isi o lau whanau o lo o. Whaalongolongo mai le nei pokalama mani e venga ma mafa. Me o lo atu ngalu ai o lato mauli, o lato loto, o lato wanganga. O le talo I ao ngā upo o lo ngutu, mawhauwhaunga o lo loto. E moli atu ai malu I puenga. Moli atu ai le manuia o la fio. A mesele nei winga oe. E te fina ngalo I le manuia ai le malaya. Fio mai anganga pa iai. Ono lo swafa o mātou wole mawala au atuai. Amen. E whatalo whātu le malu le tātou o tunu o mwhaina mo mai le tātou whapoponga o le I Outou Manuia le neva yaso. Ia o lo tō ono Misipouena Tagaloa. O lo whafoina le tātou talanoanga ia. O lo whengai le whiongai atu le epa mo le tātou IT. O le yaso o mawai e pe ina tātou whaitawina I le asoto es fulfitu whapumomoe o le fitu. E pe o le tala lea I le demilena complain ai le nu o Israelu. Ina o le ini me ai. O le ini ni vai. O le ini ni me pesa I e wha solo ai le ola I le situlanga. Not just, well, this is survival issues. O le ua whesilingia nei al tangata. Mo se o e au mai I mātou mai ai kupito. E le se plan. Le da milo tātou I le vao. Ua sa ili nela tangata ia se atua. E te tau male aso. E pe o manatu nā le sa piki le aso lau tea.
ona sa iai le tua na whaawheloa i o lātou langona mamanatu a o polonga i kupito. Le tua leo Yahweh, le tua whaitaua, le tua lea mana o a ia oti ulmatua, le tua tamatane. Pe o le sina whaupunga o le tua le na tatau fu i lava mana aso. Wa wo alatu nei Mose, o fisiri mai tangata, o le ngō ai te sawai, e na whamatalala i e Mose la whelo inga ma le tua. O fisiri fu i tangata, a oi oe. Ia, wa ave ia i e le tua, ia me whengaluenga, na amata lava i le mena ilona 5, e pe o le manatu le na mai le vai aso o mawai. Fisiri le tua ina o fisiri Mose, a oi au o te alu o il whanaunga Israelu. A whamai le tua o le ale mena ilo 5. Ia o le mesa i le 5 o Mose le te mina o le to. Le whaiala na ngā luenga le mamoe. Ia o na whaiatula ia o le tua ia tango i le i o le to. Tango i le i o na liungata i lea. Tue tango i ai. Tue tango i e Mose o na liu to o lea. O le to o lava la lea na au maia il whanaunga Israelu, na liliuina le naila ia ngā se toto, na whasioti ai i aurmatua. Ia lea la na vavai e fo i sami ula. Le tua lea te taumale aso lea na au maia i e Mose i lea au malosi. Il whanaunga Israelu mai le pule ao wharao. I le lato malanga lea. Ia lea la ua tau vai aso, tau masina, whasore tolu le ono masina, wa matau na lato awhiwhi na mai e kupito. Wa matau lao na fisili tangata, e la se plan, le ale me whai. O le mela na lena, na tupu i le e soto le surfitu, mo moe o fitu. Wa mai la tangata, o whai atu i a Mose, ele iai ene tu ngā maui e kupito e tanu ai mātou, a le ne awe au maia i mātou i nei se ia otia i le vau. Ia, le tio fo i tangata complain i a Mose, i whesiti lo le Mose i le tua. E pe nā lana maia i e le tua ia mānai, masalu. Mānai o le mea toa i le tae ao, e usua tutangata i le tongala wapi o lo toa mai ai. Ia masalu mo meo manu e mai le fiafi, pero lato protein le na. So, o le talala na whamatala i le vaiaso o mawai. Pe ia tangi ai le winga leo o tangata e pe ia se complain, e tawana na ia se complain. Sa i teimi o mawawhau e fo i se pe ia le lea manatu wae na ia teimi na mui e fo i tangata Israelu. Ia o le mela na tupu na amai e le tua le ngata uongo wa ai e tangata mai pe fase furu a fela fo i tangata na mali di wai. So e pe o le talana ta te mana tuaina lava. Ia malaunga fo e whaife au na whawhanga ai leo la whaalenganga o tupu ai. O le mera mui e lese melelei. E lese melelei. Ia e se lale e soto lenta tu whaitawina le vaso o mawai. Pese ia mui e tutangata. Ia e tali le leia mai e le tuala lato mui. Pe ia mui e tutangata le leo ni mea ai. A whamai le tuale la uta pena ina. Tau sami mo o tau. Ia, o nalae e iai e le tala mai le vaso o mawai. So, a whapela e iai se manatu whaelele sina fisosoani e pe o mena e te taua o na whaisau mui. E te taua o na e sa ilia se mea, e leo se mea leanga, a o se mea e mawhai e o na wha au popo se le lei. I se system o iai. So o le whateita inga a whapea e te sila fia i lawa tilo e le o le lei le school district o lo iai se au whanau fesila tufu i po whealato mea onga i a whamaita meiti e le aini mea onga pe whamai fo i o mea onga i a whapea pe le o iai so lato o nganga i le meina taula i ona
ona lilifa lo manatu i se awala e si ia i lunga. E whaalelei na i le whaatufunga ino te maiti. Ia me se tātou i nei Amerika, o le tūla whono o le tunu nei, o le visenga mua, e o le visenga sifurulua, e mandatory. E le fia mana o mia sau tupe te alua e avelau whanau le aonga pe o ise tunu. So e te tau ala o na fesili. Fesili po o le lei e lea o ino te maiti. Po o alu e luma lea ta mai o te maiti. Po o whaatufunga ina e te maiti i le tausanga nei lo le tausanga o mawai. So o nai manatu laiti na a whapela vai e o pongi e le matua. Ia e mawhaia o na la langa ai se whaavai o se mui le lei. E mawhai o na tali mai e le school district in this case. Ia o wa mui umai tau na ave i le tua. A whapela vai e se mui o te tau o na ta pena le lei ma uma i e malosi. Ma whai se nganga wha maoni. Ia e tau lava i le tua. Pe o mea nae e taun tato mawhawhawina. O mana tua ina a o tupu e sia mawhanau. Na iele mena tupu i so wa tali i matua o lua mata. Ia wa matou lai no nofo i le no nofo downtown. A pe o a onga o pitu i sili o na le lei ma ave i whaia o ngā te mamai o lo i le east side of Long Beach. Ia, wa matala ia ta maiti lalo i le wasenga tasi lua tolu o na test out lola ia. O wa ai whaia o ngā i le area la mata no foi mai le teine le pol tama le e ta mai. So avela i su enga le sa ili e plale ma lo sio na mafau. Io na avela i se pokalama fa pitoa. Anyway, long story short, we'll test out umalasya mawhanau wa o ngai accelerated courses here. Pawala le area o le city e iei whaia o ngai o i le east side. Le area le e taunga tā whale. So e o mai ala le tai ao, e a mai a ma ua le tai ao i le tā wale. E ona mai la ia tu i le aonga i o mufole le aonga i le uli toi piki. Anyway, ufa o miltala, ai na iele mena tupu i le asol na, ai na tu lei e lua mata, ia se tamaititi. Ia a ufa mailal tamaititi il faya aonga ua buli e lo watali. Ia latu rola e lo watali, ima watu fast pepper, fama o suspend mole, tasi e po le lua aso. Ia o masau mai lola i le pule, o fatu i le il faya aonga, fea le mena tupu il mele, ma ia, la lau accelerate, ua walu i lunga le case o la vai el principal o fatu o so o la vai e roto tala no i le fine o fatu se fa malama mai ale mele la nga elo manatu o le na ua fautu ina lau fa i unga e kalave le o malama foi o iai i nai peau o na semu i nga le o malama foi o iai ia o le la o te fai ile pule fafine pae mo for na Ph.D. Ya o terminal la ite se mafana ula ta pena ya ngaluenga ma so o fai la utala ono fatu le se fa malama me lava professor wele upule le puli la me wala in suspend la me utupu lesta me titi o suspend fo ile na yo nala na wi loai ese le tweet no tomati ese le tweet no tomati lanu ese le tweet no te pai na pawala yo te miti Samoa na ye le middle school at Stanford la onga so ia amatalona no e wa o le sia le vai vainga e yellow temper o le mefo ila vana o mo mai na yo i so te ma mai le ya la tau fo mali e pe o isina me fa ngaluenga o le ngaluenga o lo ferwa ma yo fatu lo tala ia se vai le ya mele fa yo vai fo le ai e te malama i le fa Samoa famile le file le yo te le tala yo was right off the top e tawana e lo fa le se la ia me ia le lang o tamititi lo o mata e fa Samoa le fale o le la o tupu nei le me wa la tu mal slip le lon te ma
ia le le wotangi le wotangi o le leila vel tamititi o se sela na mele fai se mai la le tamititi na se fai se tala ia se vai po fele me sa wele mel na because I don't think they were just joshing around fele tamiti me fai na fai out light ai pe o fa matala se sele mai tai le ia pe inana ki liki e fa lele ia sa mo ina ile area na fai mai lola e fini ia pe au I loa ua ia accelerate ola ia lunga superintendent wa le sina me alu ia tangi ia ona mai ala ia na soloia la il suspension le faia wa le o suspend le tamale ele suspend in le tamtiti le wa o mata le tamtiti le ele no fono foa tu le alan tu le ona la fo tu le mai o se la me a faima al mela pitu silina na fingata o le o tag nei le bully o se upu vela I vai taimina o se upu e vela e pise malala fa le tangofia e tangata yo o le wingala o fa mtala il talana ona e te taua ona e tu e tauna faiso manatu e te tauna faiso mui e te tauna tasau polo e tauna lafo sau aso tauna tongi sau maa mai lava matutoe mea o lo tutupu I o dafa fa o popola ia I fa le mfso ta inga fa tangata wa lo watali ile o lo watali ile o tupu ile mele ele se tama lo tu fine po se si foi nephew po se ni se mama o tu le o te mtiti na uva aia so fa o umila la utala a fa pela va ele o ia se mafu anga ala ina e mui ai longa ola oe e pe o manatu na le se tanga I to doa langa e telenga luenga o lo fai ai ole mela e lua mena tupu I vai te mina so le ngatala ina o ina I le pule lea escalate lunga ia a wasi e fo la le stereotype o tato ia wa vai mai oi le pe o tanga tata mai tanga ia le tangata le tangata mfinta tu le ia ai le tu le mai so earn ai la le respect o fa ya onga ma o lo le ya vanga ia le la o ese tamiti ia o ai experiment nana fai e fa bele le fa upuina le psychological experiment na la tu le tamaititi mai le vasenga mua I le vasenga lua o na faila I o le lipotia lana faia onga I le vasenga mua e ave I le faia onga o le vasenga lua mai fa pele potia le fine o Harry o stamaititi a tamai energetic self-starter ia faitau lola ia I o le faia onga o le vasenga lua ia na alua ia le fa pena expected faia onga I le vasenga lua o Harry e tamai. He's a self-starter. He's energetic. Lesi la flip side. Na faile li poti al vasenga mua. Faya onga vasenga mua. Il tamititi na iai il vasenga mua. O le tamititi le slow. E paie. Ia mai le umana assignments il tero te. Ia na avela ia faitau il vasenga. Il faya onga il vasenga lua. Na fa pe na fo lava na treat e pe treat e ia le tamititi le e slow e le umana assignment ia e tama vale fo o le mela salato fa na fesuia I fa onga fesuia I grades fesuia I fo ia le reality o tamiti o le mena lato mawaina o le li poti le fa onga le na latu le vesenga I lalo sa lanu ai le va ai le fa onga le vesenga I lunga a ta o tua o le tamale o le tama vale e vale foi so le winga la o le utala ina ua fatu le mele na I le va o lo ua tali I ma le pule ma le superintendent ma le faya onga le mele na tupu le mele o ina pe na tu ua I lalo le lima le o tangata ia o tangata o lo mafau ato nuna I fu nisi tangata lanu na momo atu ia ese la tangata ia o na maka lola I el vanga so for good or bad o le si na mea o mena le na maka tangata leanga
At the same time foi e makai foi tangata le. Ale malama la le matua i le melena ona le ausia le ona manatu le mafuanga e tauna fai se tangi. Wa o le mele na o mo me foi yo lo matua a fai foi lava e yo matua matou e pe se isa ia yalo manatu o shana fana o te meiti le lei ia a sa mo foi ale ava no e defender le melena ia le lawo mai o matou tupulanga ia menana tauna fai. Fast forward. Tamala le CPA nei lungo i bei. O ai nei lo ana le interruptina i le trajectory al tamititi le. Se manue le pale pe me le pale nei. O te lo fai atu la ona la ufana we ama. Ale winga la utala ese le te leo le ava noe ma fai e tato i la tato mui mui. I lo tato mana na o i leil mea. Le lilifo lo tato manatu o lai manatu mai le tua i hai tato. Ona whapeaina le ona whai o tato whanau. Atonu o le melnae a mateo na Outou Manuia i ainga. Wae pe o le pokalama na tato i Outou Manuia. A ta tau lava ona yeise me mui mui ai. A whapea ele o yeise mafu anga a lai ona mui mui. Ia e lo manatu ele o te tau ona. You're not paying attention. You need to pay attention. Vasola wa te ana mawaya matou pusa mea ai e tufa i tangata. Pusa te tele msalo ai alu le grocery store pe alwa ale 5 tala, 5 tala, fua moa, susu, pateta. Yo tele mesa e tonu. A o lalo lai le pusa na yel tu si whawhitai al tangata o Donald Trump. Lena o shea na tu le vasola o tea. Ele o dato po kalama au i le mapu mo tu lepa. O i le o i tu si. Ole winga tala siata mai me whapea. Ole au mai o le tusia Donald Trump e whawhao mai tutonu o pusa mea ai. Ole o tufa ele kale sia al second Samoan. Ta taua ona si se leo sisi. A se complain fo ia se lawsuit, a sina telefoni, a sina upusa, a sina palau vale. E ta taua ona si se mui mui sisi. Langa vai le au papa i melta malo i lalo i nai tama ia e o atu i o lotu e mai alato tupi e leo i loa foi. E lo manatu a maua le pusa le ungali i matutua. E wal te lana o tangata o atu mato food bank people on fixed income. Ai lava le fua moa, ai le susu, o le laisa, o pateta. Ai atua le lo matua sole. The White House, Washington, dear family, as president, safeguarding the health and well-being of our citizens is one of my highest priorities. A few key best practices to support our nationwide recovery are practice good hygiene, wash your hands, practice social distancing and consider wearing a face covering when in public. I say name sincerely Donald J. Trump, President of the United States. Ta tauna faise mui mui. Ia wai tasiana wa ai lo matua matu ina o tangata la leo. O tamale atato. A mai le palota na ia mai foi o ta ape palota na mau foi palota. A sho mato fale le vasolo o mavai. So o le winga le tala a fa pele o yeise me de tauna si yelo leo ma faisa tala ma faisa mui mui. E lo manatu ele o have an opinion. Faise manatu. O fatali tali sei. Muli il manatu leo tele. Ia no foa oima. Ia awa o vai tu nela e wana tu fa pusa ma le pongi sa lava. O lo yese me fa pe I de tonu le pito I lalo pusa. Ia te ua maua muli ala mato volunteer. Ia fa pero la yeso na te tau no fese ta. O le ala le tau. It's a dirty politics. Well,
le fai mai e 5 miliona le fa e pusa ia na tufa. A fikala ia I a fa pe se e 5 ta la I le pusa. No winga lua se 2.5 billion dollars na alu ile me aile. So mo ila tau fai mai ele o fata wina le palota tangata Amerika. O le aue I le langi soifua o lo o fata. Ia wa le sila me te tauna e pe o se pelu e fatau mai ona too, because it could go both ways. Yeah. E mawhaiona avatu pusa mea aile fa maito ina o le tamale a tato. Pe avatu pusa mea aile fa maito. Ape lapisi mena awan. Pe au mai ia susu ia wati leona le palota tangata wa fa penale winga o mea. Aolo ie pe lava le winga le dirty politics e fatau e tangata I le palota le tunu. Atonu e atangata o te whea ila lato tō whai nei mamoni ia. Ia, let's see. So it's tauna mui. E leo mauti noa fo I pe tali e sea e le atua lau mui. I le whata ita inga lava lean tātou whaita wina le vaso o mawai. E mui atu I tangata. E mui atu tangata I le atua. Ia e liuli walo mai le atua mwhamanuia ia I lato. Ia atonu le na fisosoani ia tātou a whapea lava o loo fia manuia. Ia taunu whaisa tātou tangi. Whaisa tātou mui. Whaisa tātou manatu. Ia ona fisosoani mai leo le tua e tātou. Lava vaia ia tātou foe tātou peselea. Ia ona wha awau leo tātou talanoanga I lisi tu. Oisi ma fine leo.
pe o le momono la e tu i le tatu segment na talu le whatau matu nei te tauna whaiso manatu. O whailo la e la matu o lotu i a mitiafuna. Le whaina awe mitiafu ana i le isia tatu prokalama. Say what you mean. Pe o mena lena pito i luma, say what you mean. Ono le tele o tatou e ola i tatou mawhau, e ola i le tuanai, e ola i le lumanai, e iai le mele a mata i lau, ma lau fufonga, ma lau dala, ma lau upu. E pe o mena e te tawana a mata i ona whawhau ia le whaangangana ina o le mea o lo i lo manatu. So the t-shirt says, say what you mean. But the extension of that thought, say what you mean so you know what you mean. Say what you mean so you know what you mean. A lot of people kind of have this idea of what they mean. But when they articulate it, when they try to find words to dress those ideas, they'll discover, no, that's not what I meant. So say what you mean so you know what you mean. Te miro lava e wha upu aiso manatu, whai aiso leo, langa aiso mui, whai esi nau whinaunga, e wha upu ro lava e oe o manatu. Ona e loa ai la ia po o manatu mo ia pele ai. Ia, al pito la nai lumo o le mitiafu o le kalesia. Say what you mean, a o tua la. Na ia le pese fo ele le Mike and the Mechanics. Say it loud, say it clear. Say it loud and say it clear. So e pe o le momono na mo le manatu lea whatua matu ne tawana whaisau manatu. Tawana iso manatu. Whatalofa atu ia Till Swalger le o mafuta mai Melbourne, Australia. It's tau lava o na whaaleo le mea te iloa o se a wā a e le ta watu ia e le iloa fo ia le isi tangata lo manatu. Sa o le. But a whapea iei se mea o lo o atu ngalu e fo i oe. E te tawa na whaile tala na. Because if you don't say what you mean, you will never know what you mean. Wa e la isi tangata e tu ua i o lato manatu ia lato ina tupula i le resentment on whamea sole se pe una te tauna whaila utala ia wa o le tele o tangata lau le mai tau i le mātou fo i ministry o le tele o tangata e sea whaini a lato utala e whai mai nei tala e se le pā e se le pā o tangata na e tu ua o lato manatu ia lato whamea se tala kwa ki leso e ngā kala sole. Ia o le vana nofo ma ene ma muru fa le winga. A te ua sau I fafo. I ona whamele o lato le ai, that's not what I meant. Whako I si to e whaila. Si to e whaila I sisi o wala. Si to e whamatala la e whao ngai nai nisi veape e se mai nei lo veape na. Ia wa, this is a skill set. O te mantuina te mina amata isi ta whaiwalo filima le atui. About a year and a half. Le se uali lango I ngutu. E tau le ini manatu e whaia. Ia al te mili nei le wa atol tau sanga ma le afa. Ia le pese I ua toso tua au mai ave tai. Tipi whaafao. Tusi e le tua niwi tua. O le winga lau tala. E pe o le au wa mai a le tua me ai e te tau ma le aso. Le wa mai a le tua manatu. Ia na telefo ini manatu e le I whaata ita ina. Sa tu le malie ia ale wa tol tu sanga male afa o fai ale nei masaninga ia le pese I o fengo fie o mo foi nai upu e fa o popo le utu vangana ina ia tau mawhai lava e mamanu ai ma fa matala ina ai ia manatu ia le mafau o le ngatala le ngana Samoa ia o alufu e ma ingidisi e wa pese I o pe o lo una vai vainga ma lo fa tufunga ina pe na walu ya onga I nei e nuti le ngana Britania o le telefo I lavo tusi na faitau ia e faitau me le ngana Britania ia le atom fai e fa feu swa inga ngana e lua ina ia o ai
ia mati le on whampula ia me o lo tātou mawhawhawina. So whaftai tills tau i ai mea o e whaanoa noa ai a wae tali le li I mea uma tātou te whesiri ai pe fia I loa. Ioe, mana ia le manatu le whaftai mol mau. Mana ia nei tai au. Ia, o le momono lana o le tātou manatu na before the break. O le sila manatu sa tal no ina le vaso o mawai. O lo o lava mea. This comes from the economy of abundance as opposed to an economy of scarcity. O le upu o le manatu e whawhea ngai o lo male o lo o lava mea. O le ele o lava mea. So atonu e whaatei mea whao ngai e tato o le o wa ayatua o le lava mea. Mo le manga lava o le Louis Futasi Century ese le creative o tangata. Ua latu o latu ale spend o tangata o le ngata mai le o ina ua le aini mea. Ia awa wha awa e lungo le credit card. Ua te amai lava le se lau, le afe. Usi credit card te lima afe lo latu pale ni ae alu lava. Pero me whena le sa I le tātou session te luai le fo ina o mai ai I lunga le mea o tupu ia mātou al nei I Amerika e toru tesima le 5 triliona le tupe na pāmu le Federal Reserve I totonu o le economy nei ina o tupu le COVID. Ia o se numela tele na numela. Wa o le economy lava ia I nei ia pena o le toru triliona I le tausanga. Ia le ua printe le malo ia tupe matu atu I stimulus, PPE, ia malitele o isi prokalama na e tupe I 5 o tangata. Ia pese I o na flow mai le manatura na o lo lava mea. O lo lava mea. So depending on your level of analysis, this could be bad or it could be good. Or it could be good temporarily for a short period of time, but eventually it'll be bad. So, e ole manatu ole I Outou Manuia, e tawana mata I tuina I ngalu ia o lo fati. Va ai pele mawhaiona tātou maua maini nai le sona I teimi uatua na ina whapeina I fo ina whai le malo. Ia ona ngalu lue whatasila ia ina ia la langa se whaatufunganga a wā mea o le hatutupu mai le isi, 5, se 10 tausanga. So, ala manatu lau tua lava o le mene, o lava mea. So, o le alas whateita inga o se prokalama o o lau tua ai le nei filosofia, le nei manulauti, le nei tō whamanino e lava mea. Ia, o le Federal Reserve, le isi whateita inga. A whapea te alu e whaatau ia pakete suau I le maketi, I le larulangi. Ia e te le whaongaina ia ni pesos, pe ni whaongaina ia rubies, e whaongai o le US dollar, the American dollar, o le US dollar la o le Federal Reserve, o le currency le nā larulangi. So o le mea nā leo lo malo sien malo Amerika o whengainga fu isa saini I tausanga o mawai. Ia leo lo pale e bea ma o lo take advantage e bea le malo Amerika. Ia malo silta la. Ai o lo lava mea. O lo lava mea. Ia na maila ia le vaso o mawai. O se whatai inga ftau ia mo tātou. Na whai atu la ia o lea lava mea ai sa langa o le iei le tātou ngangana. O le iei tangata e le to tele e malamalama ia upu ia a vatu. A to tele atu tangata e le malamalama I la utala le whai atu. Na o tātou lava e malamalama I le tātou ngangana. Pele ia I tātou ngangana ia o I la tau na e access I le mele nei
o lo lava mea isa la le dato ngangana lea o lo o malama i le stangata ma le stangata o le tofina mai le atua mo i tatou te le filfilia sa mo tatou te whanana wai tatou whanana o mai o tatou matua au mai o tatou matua le ngangana lea na tu upepa e missionale ina ua whatoa o atu tala le lei ia le umawhai on tatou whasotai so e lei ala se mea e le maua i tutono le tatou ngangana e maua uma mea uma ona o le tosinini ina i tatou ona o le songa i tatou ona o le lava o te mionisi e tu i tutono o le ngangana o le mafuanga na e le lava ai a o le ae lava whai ana whetu na i mata i tusi whetu na i upu whetu na i foi upu whetu na i parkalafa e tusi ai tusi e whaamatala atili ai me umalawe whiamna mie e tangata Samoa ina ia whaua ilo lato tofi whamautua ilo lato tangata whamausalia ilo lato whatutua so e lava la mea o leisi mea na o maile vea so o mawai o tato lau ele o tato lau ele ai ase i vanga nā ua lilofia lau ele o Samoa o na whapela ia o leisi Samoa e fuise i vanga nā ua pe me na tupu i latu Europa se vanga na o mai ni stangata ma fao tato lau ele o na whapela ia o leisi Samoa mai le map ia o leae e iau tato lau ele e pe o le whaopopola ia le ngangana lau ele ia o na peila ia e ato toa ia mea o whimna mia i tato mo le manuia o le tua mo le utu ina o philosophies i le tato ngangana ina ia whaatu mawina i tatou. Mantua ina malo Israelu na iel te mina ta whea ila tu tofi. Ia wae na umaro lava le au ngā whamasino, ona so o mai lola i o au ngā tupu. Ia umalo Solomona, tu lai mai lola i o Rehoboamo, mai ia Rehoboamo, ia vae lua lola ia, o malo Israelu. O i tu ai ngai lua, whaila lato taulanga i Jerusalema, ia o isi tu ai ngai sfuru, whaila lato taulanga i Samaria, nana na spiliki mai ai ia le malo Israelu. Ia na tawhela ia o i tu ai ngai sfuru ele tu e maua se tala, tawhela ia i tu ai ngā lua, i tu ai ngai lua i Paperonia, ia o tangata nanto e fo i mawhaule malu. Ia ona sawa iala i whapena o mai taimi o Roma. Ia ona ta whea lola i o tangata Israel. Ta ape solo i le tu ma le tu o le larulangi. Ana le umalaval ta olo no lua o larulangi le a whiwa sa lau whawhitu. Ia le to e whatu la i mai malo Israel. Ia ona to sa idi fula i o lo lato lau ele. Ia le ai nei le whalavele le vau Palestina ma tangata Israel. Ona ua whatoa e malo au whatasi ia le malo Israel. Ia ai o atu olo i tangata Palestina lo nofo lau ele. Anyway, whaumi dala ona e mo tato waia ele o whapea ina i o tato lau ele. Ele o fisilingia lo tato lau ele. Lo iai pe lava o tato lau ele. I Samoa. Ia male melon tolu la e sapasapaia o lava mea o tatou whaia o tatou ainga osi, ainga whau, ainga poto. Po le alawa i whea le mativa o le Samoa ai alo na ainga a manatua alo na tupuanga a te pena lava o na whaia ia i mwhaia o na toe fua le se kati, o na toe tupu mai se me fau. So, le manatu lale na mai le waiaso o mawai, o lo lava mea. Ia na si fo i ia le whataita inga le au ina o ava, a fola ia a tufa ia ni ava po ntungase ia whapea ia le tula fale. E se ua tele nei ava, ua lava mea.
So e pe o le sila nā manatu tau Samoa. Ia. Na tātou tal nofo ila i le winga o mea ia, o le teimiro lava distinguish e tātou o lo lava mea. O na distinguish dola ia tātou e ele teimi le lava i mea. Wa whapena le winga o manatu, whapena le winga o tō whamanino ia. Ele mawhaiona e loa le leanga, si wanga nā ua pale whengai ma le lei. Ele mawhaiona e loa le pae o se ie, se wanga nā ua tu whengai ma se ie palapala. So le teimiro lava la e manino ia o lo lava mea, ia o na manino fule ia oe. E ia le teimi le lava i mea. So whapena le winga o mea ia. So a whapewe mai seisi ia te oe o lunga lunga, o lalo lalo. Ia, e whamailo lava o lunga lunga, ia, te taurana distinguish oe, o le silai tu o lalo. Be whamai o lalo lalo. Ia, ona kiliki lola elo manatu, o le lalo no winga o le si tu lunga. E whapenale winga o mea ia. Now, e mawhai ala ona finau fite nai, e mawhai na suilo mawhau, e mawhai ona e alatu iai ua matuale ia se mea. Ona e whapealola ia le aila o le lava mea. E mawhai na e alatu iai o matuatele lava, whauma masolofa. Ia na e whapefo le ia o lava mea. O le mea leo na umi e tātou nei manatu. Ona e iai le manatu i tātou, e iai le manatu universal. E process whaatasi le tua mai tātou. Luinga o tala, e tawana tanga ipo o whea o lo o tupu ai le mea moni. Iona whawanga ile e o lau mtau sisili. O isi la manatu ia pese i o nai manatu e wha popo. E whaso swani e o whaiunga. Ia male a whaina e fo i oe. Wa a e alatu malo manatu o lo o lava mea. A te alatu e te wa ai atue le lava mea. A e wha malosi pe lava i lau filosofia nā malau mtau sisili, nā malau tō whamaninu nā. E mawhai o nā whaina oe. E mawhai o nā whaina oe. Leanga lea e te alatu te wa ai atu le mea moni. Ia a lea whai mai le mele i tua e le ai e pese i e le moni. Ia a whapera le mwhaina square o e mwhapaleni o le mena. Ia e mwhai o nā whaina i oe. E mwhai o na le ato toa ai le manuia o le tua. E mwhai o na se e loa ai ia le fuafuanga manuia le tua. Mo le tangata na ia whaia. So o lava mea. Ia. Ai te tau whain tātou i loa e mwhai o na le lava mea. Ia, manatu muli la malvai aso ma violent tātou whaita wina ai le mātai o lusfu tasi fo pa lusfu tolu tolu lua. Le tala fo iala ele i le te mile na oa o ile li i le malu ai watu staulanga mato ina o Israelu ma fesili a te il fesili nei. O le pule ai te whai ai mena. O le pule ai e whai ai o ongana. O le pule ai e te whamalolo ina. O whea na avatu ai i ate o le pule. O lato fesili na whatu le li. I o na whatu leo le li. Lea mele tali mai mo mola o fesili lea. A whapea tu te mawhai na tali mai la o fesili lea. I o na o tali atu lea i lau tō fesili. I o le fesili na fesili le li. El baptisonga Ioane, baptisonga mai le tua, baptisonga mai tangata. Le wheau le na sau mai Ioane baptiso, o se wheau ea mai le langi, po so nā manatu. Ion mafo whaurola e o staulanga, whamai e o staulanga. This is a trick question. Leanga a whaiatu tātou o le baptisonga Ioane mai le tua. O na whaimaila e o le ri, ai se ala le mena alain tu le talitonu. Sa mena lain tu le salamo. A whaatu tātou o baptisonga Ioane mai tangata.
Ia ona langa mai la i o tangata ia i tātou. E mawhaina lea toi whaiani a lātou se furuai. E mawhaina lea toi au mai a lātou tāulanga i nei. Ia ona le fia mana ufole o lātou e tali fesidi whapena. Ia ona whatu leile le loe mātou po fesa wel baptisonga i ane. Ia ona whatu rola i o lele. Ia taruai ona Outou le talia mai ala fesidi. O le melea o le a o le talia ina atu e fo ilo tau fesili. Po se pule ai. O ufai ai mene. Ia whaliu mai lola i o le li whamatala lola i o le tala lea i le tamā maona tali e tō lua. Whai atu le tamatua. Aru le tō vine ngā lue ai. Whamai le tamatua leo te le alu. Pisi. Whai la ngā luenga. A muli ane o alu. Na whatula i o le toi ina ilo natali ilo no lua. San alu le tō vine ngā lue ai. Na whamaila i o le atali i lona lua o le lei o le au alu. A muli ane o le alu. O na whasiri lo e o le li i o na so o male motu tangata. O ai la so la ua na whaia le fina ngalo o le atua. O ai so la ua na whaao ngā ina le pule lea na amai e le atua. E whaia e le fina ngalo o le atua. Ia, na whamaila i o la tō. Le tama le nalu. Whatu lola i o le i oe. O le tama le nanalu. Whamaila lola i o lantala. Na whapenao na talitonu o ao la fonga ma teini o le pō. I le mori mau i Ioane le baptiso. O le mele mua atuai i lato nei lo o tau. So, o le winga o le manatu o le li. O le pule lea na amai e le tua i le tangata. E pese ina amai ale amatanga. Tamā, lana whanau, tamā, suli, e ila lato tō vine, o le lalolangi. E ila lato ngā ruenga e whai. A o le pule e whai e le ngā ruenga. E na vest lava i le tamale na alu. E ma whai fu na vest i le tamale le i alu. E ui ana pepelo umala ua. A o le tangata lea na si ilo na lima ma alu. Le tamale na whai mai o la whaia se ngā ruenga. E pei o ia le nāna i e le pule. So, o la ulea tanga i ai, a tonu e fu inisio o la uwhi ngā ruenga o lo mafo fau le tusi lea. E pei e le centrality of the individual. There's agency. O lo na winga o le pule ai e te whai ai mena. I o pule umama i le tua. A le mafua anga nā laina e se tama nā. Ona o le tama lea nā alu. O ia le nā whai il tala. O ia le nā whai il tala le lei. A tonu na wala awina o mā tupulanga le li i nā vai taimi. Tupulanga fo i Ioane baptiso. Ia lato au kengi. Ana o Ioane al baptiso na si ilo na lima malu to vine. I fa pena fwele li o Yesu. So o fisili nelai o staulanga ma to ino o le pule ai. O le pule ai e watu mena. Ia o tele i ai le asol na a fa pe e fa o ngā le fa mtalaina lea o le tala e fai ma fa vai o se manatu. O le tali ai le li i tangatai o le pule mai le tua. Ai o fa o ngā ina. O le o si ia i lunga. O le o le fa atoanga o tausanga. Le o fai ai se ngā ruenga mo le tō vine alo tamā. So all this to say that you have agency, you have power, you have such power that you can change the trajectory of, well, if not the world, at least your life. So, te whalongoina le tala le i tangata, po ania lato me whasoa mai a my pastor say, but e lanu tasi lava, o le ale lanu, o te le mawhaia se mea. E whaasino, e alana o le mawhaia, na whaila o leisene o na e maua maila o birth certificate mai Michigan, o isi nā tala e whaasino i e tangata.
Wala ona tau lau ta vale ona expire lau tag. So nai me lai te whapena. A o nei me uma a sui whatasi ma tilo iai. E ielo lato na namu o te le mawhaia se mea. E leo ia te au le pule. O lai le stangata, e le ki mal te tala, e whaia ia au le mea lea. Pe e tu ua i whapena. Ai o le mea lava o tātou mau e le tala lea, lea i o uma lava o na au mai e le tua le pule i le tangata, mai le amatanga. As I live and breathe. O le nai te manava, o lea o te ola. Po a lava ni mea, e fina ngalo i tātou whatasi ma le tua e whaia. E mawhai lava o na e whaia, mawhai na o whaia. Whai na o whaia sina vaenga, mawhai na e whaia sina vaenga. So pe o le secret le nao, o le mea nei, e ia te ole pule, na mai e le tua le amatanga. Ia mawhai lava o na sui. Ia. E pei o le manatu mulmuli nalwa aso o mawai, o le pule, malosi o le tangata to atasi, whapea on tātou oti uma ia atamu tangata to atasi, whapea nā on tātou ola uma i le tua. Ia, o wā o le silale nā mea e mawhaiona tūla i mai ai ia se whaalau te leina o le manatu ina o tātou talanoa i le pule, malosi o le tangata, the sovereignty of the individual, the self-interest, pele si nā mea tātou talanoa le vaso o mawai. Mo le tangata lava ia, e pe whanau mai a ia, e manao a ia, e te pena lona loto I fale. He has a self-interest. Au le self-interest la, e pe e leisi tū le selfish, ia au leisi extreme le selfless. So le selfless, e mawhau wai oe I isi tangata, wai ua ina le eiso manatu, wai una stress out ai oe ma ua whano ai low self. You become less of yourself. I le extreme lea. Au leisi extreme is selfish. Pa wale me te manatu I na o oea. So o le self-interest la, e pese I o se nua, e pe o se continuum. On the one extreme, there's selfish, and on the other extreme, there's selfless. So selfish e lelele, selfless fo e lelele, because then you serve as a doormat. A solia o tangata e solia, a le selfish. Ia is whaasasengi tangata fo I wae, ia le fo o sau fo I selfish. E wha mai a ia o ia o damoleata. E wha mai a o ia e mawhai mea uma. O se tangata, a healthy personality, e pe I tutonu o le nua lea, e tutonu o le continuum lea, e tutonu o le spectrum lea. Selfless on the one extreme and selfish on the other extreme. So e pe o le manatu la na whaalelea le vai aso o mawai, o le self-interest lava la le tangata, o le self-preserve. O le self-interest e le va o le selfish, ia ma le selfless. So e te ala mai ala le tai ao, e te ilunga lava le o ngā tutonu, mana ia le o ngā tutonu, ai fo istemi o tō tala noa ma tangata selfless, ia ona e tau mawhaila ia e fisoswani ia I lato, don't become too selfish. E tau mawhai e fisoswani nai tangata ia ua peo ni me solo vai, e solo I vai o tangata. A ofo I se stai ao e te ala ifo o tō pale whengai ma tangata I wha mai a lato ia o lato. Ia mana ifo I le wha ngai o ele me whenga ruenga na, ta ufo ia I o le lei, ave fo ia I au ape whaina e ma e ifo ai. Tu ufo ia I le au whai o niskalamu na e malo ai. Nai mea lai te whapena. So e tamwhai ai e counter ia tangata o lo tō pale whengai. E wha ngai me whenga ruenga tātou I Outou Manuia. I mar whanau naunga lava, ia healthy le tangata, ia healthy le self, ia mawhai e oe na identify oe ia te oe, ia mamawai e oe le soifua maloloina. Tā tātou pese, ia ona whaawau leo tātou tanuanga I lesi tū.
Toma America ina e pule ai o malo o Asia I e whaatasia o mai I lo malo alofa le malo e o lai o le malo e mamalu le malo e filemu o le malo e mamalu le malo e filemu o no Afrika mama katasafo Fape o manu lele I la toli se mai o Ausitalia mama malo o fai a tua mani usilani I au fatasi mai ole malo e mamalu le malo e filemu ole malo e mamalu le malo e filemu o tupu umalava fai pule mamalo Ia lato o mai uma e I foi a te oe Ia lato fai taulanga ma fai au fe au O oele tupu sili le pule favavau Ole malo e mamalu le malo e filemu 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 So, mo I latou whatoaki, mai latou la au o le tatou pokalama le nei o le whapoponga o le Outou Manuia I lewa yaso ma lewa yaso o lo o tu sa o atu le tatou whale whasalau Long Beach I le u ngā lima ma le siufonga o le tau for Radio Samoa. O le vayaso la le nei, o le tusi whaitau o le esoto e lua se fulu na I tu la fono. Mai pese I o le manatu e fia whaamawhaina le vayaso le nei. Ave le ava I e te tau I e le ava. Give honor to whom honor is due. Ia tu la fono la e lima, tu la fono lea ia e ava I lo te mama lo tina. Ne ia wha leva leva ina ai o waso I le nuu e fo ina atu e le ri le atua I ate o e whai mou. E pei o le memo mua lava la e taun tato manatua ina. O tu la fono mua e o le wha. O tu la fono na I le tutuina o le vao le tangata ma le atua. The creature and the creator. Le tangata ma le tangata na whaia le tangata. Tu la fono na mua e le wha. Tu la fono e lima e o le tu la fono e sefulu. E pe o tu la fono na te uina le pale whengai o le tangata malona uso. Pale whengai o le istangata, I le istangata. Pale whengai o le tangata ma le tangata na te lei loa ma masani ai. E whisota inga wha le tangata. Ia o le tulafono e lima la. E pe o le tulafono mua le o le ono mulimuli. E le iai
tulafono lea. Ia e ava I lou tamā ma lou tinā. Ina ia whaaleva ina ai o waso. O le fisidi la o le alme wala e ona amata tulafono ia muli e ono I le tulafono lea. Ia ava I lou tamā. Ia atonu e tofua tangata ma la latou tosi fo iai ma o latou manatu fo iai. Ia ai alo manatu e pese I o le whaavae lea o le pale whengai o tangata ma isi tangata. Awa a whapea ai e le ava I lou tamā ma lou tina. Ia e te le mawhaifuana e ava I isi tangata. Ava I lou tamā, ava I lou tina. A e loana e ava I lou tina, ia ona e loa lea ona tausi le lei o tamā itai. A e loa ona e ava I lou tamā, ia ona e loa la ia ona ava I tangata e mātutua ia te oe. So fa penale wingo le whaavae lea, le maa mua lea, le first principle lea. A e ava I o mātua, ona e loa le ava I isi urungali, isi ainga, isi whaapotpotonga urungali. So o le ava la il tamā ma le ava il tina, o le maatuli manu mua lea, o le whaavae lea o se sosaiete. Ma o te mi umalava I le tala whaasolopito tangata e o ia ai le vā lea o mātua ma whanau. Ia o vai te mi fo inana na malepe le na society. Le mawhai ona tu mause malo pe a le iai le ava I le tamā ma le tina. Le mawhai tu mause au lotu se kalesia pe a le se ava I le tamā ma le tina. Ia ona tulai melore fisido le ale wingo le ava. Ia e tofu fo ia tangata. Me fo olo ia ilo latu la sanga whaatutua tofu al tangata malana tosi. Ia peo si manatu vai leo le Outou Manuia. O le ava e pese I o le tu o se vā. Tu o se vā o oe malou tamā. Tu o sina vā o oe malou tina. E pe o se mea nai e tau amatamata fau ai at the presentational immediacy level. The level lea iai ia mamoni, the level lea ia limitations o tangata. Ai le tae ai ia philosophical level, psychological level foi. E pe amata ina, e pe se I o le tu o sina physical va, o le ava. Ia na matai la I o na whawele I lunga o isi mea. O le mea tātou te iloa, o le tulafono lea ia e ava I lou tamā ma lou tina. E le na o na whaatatau I tamaiti, e o e la tau mātua. A whaatatau tangata uma. Leanga fo I e mawhai ona le avea oe ma tamā. E mawhai ona le avea oe ma tina. Ai o oe o se tamā se isi. O se hawhawhine po o se hatali o se tamā. Po o se tama foi. Po o se tamateine po o se tama ale tina. So the rule is not just for kids, for children, to honor their parents. But it's for everybody. O wai whanau mai lo lawal tangata ilon tamā malon tina. So me momona e tawana ona iai se whaatufunga ina o e mawhai ai ona tue o e se vā o oe ma se isi tangata. Vā o oe malou tamā ia whengofie. Vā o oe malou tina e whengofie. O wai o le teimiro lava e tu ese ai oe malou tina. Yeah, in that sense, o iei le vā. Sa e masani lava o me tau sami e siu tina o mena ai ai oe au e tutonu o le manawa o lo tina. A maalili lo tina o e maalili foi. O lana vai e inu e whainu mi ai foi oe.
A le temi lo lava la vā i ulua. Ia ona amata lola I ona ta pena le vā at that very basic fundamental presentational level. So o le tupu wa la a le tamaititi. E tupu I wha malona I lo le mena. So o le sfuru ma le valu masina mua lava o le tangata. Ina ua tu ese malona tina. They're very critical. Wa a whapea ele le leile ta pena ina o le tamaititi e lona tina. Pe whapea fwe whaanau I se teimi o ni taua me whiwaiwai inga. Ia o ina ala me fwe na whano I le tangata. A le teimi lo lava la e ola ai ma soifua le tangata o a tolo na lua tolu tausanga. O wha opopo fo I ele sa vali ma isi me whengaruenga fo I tangata o amatona matutua. Ia ona I lolola e ia le valea o I loa ia pe a alu lontina. Na tangi ala ia. O I loa ia pe a susu lona ie. Na tangi fo I le a fia moe, tangi, fia ai, tangi. O nai mea na e tutupu ia te oe au e lo fau mai oe fato a ese lava oe ma le manawa o lo tina. E loa I e oe le moni o le melea. O le ale me o le vā. O le vā. Ua tupu I fola le tangata o va ai ane e ia I le tūla fono le I le tūla fono e se furu. Ia e ava I lo ta māma lo tina. Ona whapero leo tamititi ia. Le ti o fo I atu I le tūla fono e se furu. A wā o le si lea kānona, o le si lea maatuli manu, o le si basic fundamental brick lea o le foundational society. A whapea o se atua a o tau mawhai e whause lalo langi. E whaufu whawai lungo le melea. O le tangata na au maia o I le lalo langi. Lau tina ma lau tama. O tangata na e tau na ave I e lau awa. Lau wha alo alo. Lau wha tuatuanga. Lau wha mua mua. Ia, mai o isi nā winga o le awa. O le usi stai. O le wha alongo. Ia, ona tūlai mai lai o le fesidi. E wha whewhea ona e how do you raise honorable children? E whawhewhea ona e mamanuina I ni tamaiti e hawa I o lato mātua. E whawhewhea ona e tapu e ina mawhauwhaunga o tamaiti mailo lato la ititi ina I a hawa I o lato mātua. Ia tofu a tangata maltali I fisili na e fisili lava wha I Outou Manuia. You do it first. Mua ona e awa I lauta ma lautina. Ia ona tupu mele o lau whanau. Ia tau whamatalaina. Na uwa aia I a daddy o awa ai lontama. Ia maliu asi lo matua o lai lima o mami. Ia ona tupu I vilolita mititi. Ia tau whai atu iai. Sole. Awa mai I a maua. Ele ai o lana lua whaia I o lo matua. Ia whapeina fo ona whaia e lau whanau I a te oe. Tala na whamatalaina I lau sao tala lea I a hana. Lo me tātou tala I a hana. O mantua ina le tala le Elisa mātou Bible study. O fō waile I le ngaluenga. Sa o si ia I le tala I a hana. Malau. Well, te rope sa whamamafa. Ape o se, one of my observations was o hana nofo I leo staulanga no ia elekana. Ia ai elisito o lua elekana. E lua ia va elekana. O tele I loa maile melea au le diti. A donu e tutu ufo I lalo e la ufe ngaruenga e musue. E musue tatala le na pusa Pandora. Ina ia telefo ini finau man fisili man mui man telefo ina I tala fai malu el taimi. E pawal mea o hana o tangata usta I le tu. Anyway, so no whamtala lai la susale tala I a hana. O le to'olua ele kana. Ai ele isi whawhinela no whama ele kana e whanau da miti. Ia e whamai la le tala. E pele lava ia ele kana hana.
o le teine au le lei, mo mosi lo na tino. E avela i el do ina le extra tufaanga. And she felt love. Hannah felt love. I lo le leila vai hana o ia le fine la e do ia le kana le e lo faya. Io le ai a mai tufaanga le ai fu eswa vai mai e le staulanga i nei. Le mea na tupu ia hana, ele tali tonu ia i nā mea. Ai se alanga ele i whana wina e ia se tangata. Langa o le whapeo na malo le maa, masusu le vai. E whapena le whanau o le tina. It's part of their identity. O le whanau la hana, ele o ato tolo na identity. Ia tangi lola ia le tua. O whai e ia mea umalava e mawhai ona whai e tinai, lona fo i lava agency, ma lona malosi. Avela na sfurua i ma avela na talo sanga. Whai an te talo na o ia, te talo whatasima e le kana. E whilo manatu na whai e hana tonga fiti e tai mai lana ovulation. Lona piliota i taimi e mawhai ai ona fua mai se tangata. E tonga fiti ana e masani e fuitina i lo umai e la tou. E ona lona nau ina ia maua sana tama. Ina ia maua sana tama. Ia whai ale ai. Ia alu rola il malu ala tua tangi. Wa ai mai eli. Matua expose them vulnerable in 18 mai eli la me te whapena e leanga lolo e se me utupu ia whatole o hana a whai a sila alo whamaile tua ma a mai ia te au se tama o te toi ofo i nā tu mola na ngā luenga. Act of desperation. O lana mui a ele kana mui le whawhine le la te tō lua, mui le whanau le whawhine, mui le system, mui le whaiwhau, mui sunako. Ana I ulawa ina taulana mui I le tua. I ulawa ina taulana mui le tua. I o tātou I lole talanta tala lo le tua lo na manawa. Whanau I lola I o tamu. Samuelu lengoa. Umalona party train ia Samuel ave lola ia eli. Ona nofo iala ia le tamalea molona o langa atoa. Ia sila fia umatatou le tala ia Samuel o le whamasino muli lea na wa aia le whanau Israel. A o le io o le whanau Israel I lisi era le na the era of the monarchs. Leo amatau na whasolo mai au ngā tupu. Saulo, Davita, Solomona, Jeroboamo. So, o le mea lau whamatala I le tala na, o le whesili, whawhewhea o na maua e Samuelu le honorability lea. Lea mena lai o na hawa, whaaloalo i Samuelu le ngata ia Eli, a o le tua. O le tali, o na sa hawa fo ilon tina. Sa hawa fo ia Erkana. O staulanga. Na wa ai e ia o na mātua o whaia le mele nei, o fu e sua vai ia Eli. Ne whanana whaia e ia. It's part of his identity. O whamtalala al tala na o nei e tau ma whaia tali le whasiri, how do you raise honorable kids? O le tali. You become an honorable mother and an honorable father. How else, if not you first do it? So e pei a tonu e, well, te lei loa, e whengatale nā mea o au nofo whailama o mawhawhau. E pēna o wawa fo I lo ta mā, ma lo tina. Pēna o, you know, whaalo fo I o mātua. Ia, e tofua I al tangata malana tali na fo iae. How do we say it? You are the only person that knows everything that you've gone through.
whaiona e na nā mai ni mea mai lo tō lua, na nā mai mea mai no i o usum tō whawhine lau whaiwhe au, e na o oe lava e te iloa mea umana e whaia. So in that sense, e tofu al tangata malana tali. Ai o le mafu angal nā lai o na hava whaaloalo Samuelu ia Eli male tua o na ua waai e ia le whaaloalo hana i le tua. Ia, whamai ato tele isi uso matua whawhino Samuelu. O le ngatala ina whanau i loa Samuelu ia awa whaopopo fo i stamiti. Fia hana pe o i loa ia le formula o le whawina o tamaiti. Ia nā sa whau i lava i stamiti. E se mai nei lo Samuelu. Ia, ona whamaila ia o la utala. How do you raise honorable kids? Show them tenderness. Pero manatu mo na. The tenderness. Love and compassion. Show them affection. Atonu o lo ie pe ani stangata o lo lape pe ai. Masene uta ua o le mamanu tamatane. Le pe e whaasa ai o na suye e tamā i a taipa, e whaasa ai o na papalu e tamā i a me masani o na whai e tina. Atonu o manatu na mai ana mua lava, like i le sfuruiwa centenali. A le awa se e iluma, le awa whaopopo fo i wale ngata ina upe o ta lepe pāwai loto nā. So o la ula whesosoani, e taona amata ona mamanu o tātou whanau i isi me ia. La te whangaina le upo le tenderness. Affection. E taona whaailoa i tamaiti. Ia lesi lea winga, mawhauna winga i tamaiti. O te loe tupua e whoio. O e tu ia, no whanau mai o ia, i la mātou ainga. Mā te le tala noa mana o ta mai pe na o tala noa i la whanau i te minei. Ele i whaia e tātou whui tupulanga. Ele le winga la o tala e whapesa se pe sao, le o leo, I'm doing okay. Even though te le i maua le mele nā, wawa la lata ma siu ta mā. A o tupu ai. A le la wo whaine se o whanau, o no whapela i a leila, o le la amatana. Wa le sila nā o mea o whai. O le expression le tātou te lofa i a te oe, I love you. It's just something that comes to mind all the time. O mea nā, o puna mātou te ai matamiti. O pe e lese maunga te lea o umana nā ea. Ia pese i e lese se oti ai. So, a wale winga nā mea ia. A tonu nā lau na tātou le whaia, ma le whaia fo e nei o tātou mātua o a lango mai au pouli. O na sai lato manatu e a whaina i lato, e oti ai, e whaititi ai lo lato mamalu, e ave se ai lo lato bau, e soli e ta i te maiti, e whapenale winga o tātou. Ia, al mea o tātou i lole ai. A soli au, e tamiti, soli au, e tamiti. Be whaie lau, ala winga o tala e pe ua iei isi tosi o manatu sa mamanu mai e tātou. Le o tātou whataita ina e le ngate o tātou manatu. O tātou manifestina fo i manatu ia man tātou i loa le ai. E atili ai ona le leile le whaalo alo ina e tātou whanau. So show them tenderness, love and affection. O leisi mea, train them, show them training. Awai, lisi ala mea na o manatua ina mai le mamanu ina o mātou. Uma lava na sasa mātou el toi ina, tutuli i le potu. Ia ona whatatairo se o le fiafi. Ia na wala auro la ia. Ia na mailo la ia, no foi la. Pouena, e te lor mena la in sasa oe. Ia na tangi no foi la ia pouena. Ai. Ia ona whamamalama lola ia toina. O nai mea whapena na ova ai e na maui loa ai. Le ai e le mafuanga. I mafuanga na lena sasa. Taimine, wale o toina nofo maita maiti.
Ua le o vave fo I ona loto maulalo matua e whailo lava le leanga fo lo lava le aso na. Ua toso ane mea ua tau vai aso, ua tau masina, tau sanga. O lae whioa ia masalo salo whapena, e lo mawhai ana most te mea vanoe, train up by Limditi. Fata o te lusfulua whaupoe ono, train up a child in the way he should go, and when he is old he will not depart from it. Awa o le tama e tu samonala, ao ina matua le to te ese mai ai. So e pe mena te tauna whai e matua, ina ia tutupu I foneta meiti maleava. Whamara malama I ai. Leo te mawhau. Po le te muli na sasa I se o whanau. Ia na sasa o la itia, ua leo to e sasa, physically. Ua ave ei upu, ua ave ei manatu, ua ave ei training. Ia ua whalongo foi. Au whai mai alato tala matamu whai e whai mai alato manatu fo e tusa malmela I lato. Whapeo na whaaloloina I tātou matua, whaaloloina I tātou whanau. Ia whapena fo na whaaloloina mai tātou whanau pe amatutua. Ia tātou. Le tala lea na whamtaleina I hana. To tele I whanau a hana e ese mai nei lo Samuelu. Samuelu auru matua. O le urua I a lea na ave e hana I le tua. Ia nasa ave ai e Samuelu e whaima. Whamasino muli o le nuu. A o ia fo ina usherina mai le monarchy era. I wale sila mea nei loe Samuelu. Nei loe Samuelu le corrupt o le system na iai. Ina ua o mai tangata malato daulanga. No mai la ia ave I le tua. Ave ia daulanga ia Eli. Ia no anela I o le na whanau. Tamaulava vale I o fine asoma. O whilingo le stama. Ia so feni. Ai momuela ua tufanga. Le lei. Ia o mena na tauna tufa I tangata. Tangata matitiwa. Tangata lai no nofo I te tono le malu. Tula fono na masasa na. O le manai le na. Ia al mesa fai e tamana ia samo mua I lato tufanga le lei. Nei lolo la Samuelu le mena. Fa pero le Samuelu. Se ele me ngatai. O le a mai mamanu lea o lo o whaonga e paperonia, ai kupito, le mamanu lea o le tupu. The monarchs. Se o mai se rule ai lo no. So, a train le lei atamiti. E matutua I whatamiti. Matutua po whea mea tafa whawai. Matutua I whatamiti le to te ese ai. Ese a wana wa ai e o la matua. Ia, manatula muli. Show them toughness. Not only affection, direction, but also correction. Ai se mese se da minditi fasa faya I lau dala. Discipline. Fatautus futolulus fulfa. He who spares his rod hates his son, but he who loves him disciplines him promptly. Lupu whare tato le spare the rod and spoil the child. Ui lava I ne le o le tuspa ia le nā muangangana. Ia o se muangangana moi. Se muangangana tāua. All abuse. A discipline. Show them the toughness. Ia mea sa manino lava e tauna whai. O le ale mele na a whai aturo lava I lo uatali I o le melea. Le tua oi. Ia a sidipi mai lo I o sasa. Ia taulon sasa. Pra ala vai whelo wa lofa I lo uatali I poro wa fine. Langa na ua avela upu. A whai fui sau fulanga tu te o McDonald's pe a le leia na tongi. Le leia o tongi. Le leia na tongi to solo muli o ila upu. Ia ele se whailonga le nā o le toughness. Ta wana firm. Ta wana whaila upu. Ia na ta awhi lo lea. Ia, whawhiona e awa ilo ta māmalo tina. Ia, whalongo. Le ngata whalongo ia ustai. Ustai.
O te leo I loa lava stamaititi e leo stai. O te leo I loa lava stamaititi e leo stai o na matua. Mamanuia lo nolanga. Tamiti umalawe leo stai, le ava. Fau si fasili o na matua. Ia e lei ulelei. Ia. Let's take a break. Na whaawa wele tatou tanoanga lesi tu.
o le isi manifestation o le hava I o matua o le ustai. Matala no ne ma tula epa le break, e pese I ustai o matua o lo wawa na a le memoni lava. E I teimi e le tatawane ustai o matua. E pe o le mena leo lo o fia mana miai le wisdom. Fia mana miai ia le iai o le tua. O nei mai pese I o le caveat lava lea le I Outou Manuia. E pe o le alo a lea ma whanape lana foe o lo o whaipe lava I le tatou I Outou Manuia. E pe ele o I nei ni tali. Na oni nai me whainga ruenga e la langa I tali mo le si manga lo iai oe. Wa pe le sina me leo lo o na iei le teimi na ave le tatou tilo I maunga te tele. Le iai Ph.Ds malatou na e pese I tatou te o iai au mai ese upu moni. Al mene ua tupu nei, ua tele tangata ua atu I lunga. E le o iei se mea o I lunga. E le o iei se mea o I lunga. Ia nau mai la ia fesili atu ia ele o mawhaifo e mātou ia na o I lunga o na whamatala mai se mea. E pawale mea sina whaanape voi. Na ina le tali ase I tilo mai a ea. Awai e pe ole o nai mea nā leo o whai atu nei o le ustai o le sila nā whaailonga o le hava I louta maa. A lea mate no nofo I mai loa na I le teimi na maa le ustai ai. Nei fu le teimi na se ai le to ina. E a me se lapa wabe e te soifua mai se ainga ta māmal ta maa. E pisa I e selo na whaatulanga ina. Pe te soifua ma fu I se ainga abusive le ta maa. La atu ua la le ustai I le neime vale le mana oi. So e pese I o manatu na ia o lo tutupu mai ma manatu mo iana ele ni manatu whaelele pese I na whau. These are not anecdotals. These are actual incidences in our lives where obeying a parent may not be the hava thing to do, may not be an honorable thing to do, especially if your circumstances are not optimal. E le teimi e te tawa an whetu na I oe, o na whailole lau fufuanga. A pe o le mele tuli le tula fono, o le manatu leo le ava, o le manatu nei o le ava. E le me tupu ia te oe pe a manino ia te oe le ava oe. I stangata, pa le whengai ma le tua eventually, ia malou whanofo file mu for your low limitations. Sa ta ua fo I tātou pokalama I masina o mawai. Pawale o le senga o le tua ma le tangata, le ale senga. O le tangata I ei ona tapulaa. Whamai tātou o le tua pule ao, omniscient, le tua mawhai mea uma, omnipotent, e iai mea uma, omnipresent. O na whasidi leo tātou, o le ale mea le atua le nā e leo iai. O le tali la, e leo ia te ia limitations. E leo ia te ia le whano o na manatu. E leo ia te ia le umaulo na teimi. E leo I le atua le nā le tō la na manawa. Al mena na ato tō mai tātou. E umau tātou manatu. E sola ia langona. E tō le manawa. E umal teimi. E le mawhaiona tātou I ma o il te metasi, we're limited by space and time. Pawal nal me e sei tātou. A o le whai tātou I fōlinga o le tua. So, o le situation la nā leo I tātou, even though o le mamanu I tātou I fōlinga o le tua, ia a pau nā le me e sei tātou, o nei e o tātou tapula, e ia tātou limiti, e alu o fo I umal tangata, malo na malosi. So, wa whai atu la le tala lea ustai o mātua. Ia a pese I olo I eile upumoni I tua.
Ia. E stemi e amatua lo e whaalwhātua. Ai o stai se mea e leo se finangalo le tua lo sau mai o mātua. Ia ona lele i titi leo se upu sae a watu ia te oe. Ai me se pefa pe o te leo te usanga o maolunga lo wa oina. Ia ona whengatala ia oni upu e watu. Ai o le wingal nā o mata upu nei. Awai o leisi la... I mean, if you were to ask the question, o le ale tu inga theologian le ia o le tali. Pefa pe mana mio e se pusa e tu ia. I'm a process theologian. E pe o le whaamatalaina le nā o lo whaatufunganga ma le limiti o lo ua o oina. O le tele ao mea e process. O le tioata le nā ma le lens nā leo te wa ai mea. O mafu angalfa nā lea alai ona mawhai ona o whaiatu le tala lea ma loo mautinoa. O le nai ina. O le fo inei. E leanga o lo process le tua whaatasi mai tato. So o le ala se whateita inga o se kanona wha process. Ia, e pe o le tatalo, nta upu le tatalo. E o tatou e pese ia le mea tatalo anga iai. Tatou tatalo i le tua, tatou tatalo i le lii, tatou tatalo i langi, po whea mea iai. E le manatu wha process, a e alatu i le tua. A e alatu i le lii me e mafuta le lei ia te ia. Ona e lofo ila i holo tatalo le li. Holo tatalo le tua. Fa penale manatu process. So a mai lal tio atal nā tātou te tanga i eila tātou mta upu nei o le ava. Ona tātou i lolola ia le wingal nā, mafuanga nā lea leo na whaiatu. E te le mawhai ona e ava, ona e whailau whanau e ava mai i a te oe. A lava aitameti i lou le ava i o mātua. I lou le usta i o mātua. Ia mai o mea nā e na whai e tātou lai te nei whai te mina o le usta i e luta mā. Le moni lawan mena. Ai a tātou wa ai i le tioata, process tioata, on tātou i lola i a le ai nāla ona le usta i le tamā. Ona o le whauina o le usta i. O le, let's say, na iei te mina tātou usta i e o tātou mātua. O whaiwhai ia, o boring fo i le nā mea, on whapela ia, se whataitai le leu stai. Ina leu stai lola ia, mū le lima, sasa, whai le tala, ia o na whaiwhila ia o leu stai. So e whapenale winga e pe o se pendulum. Pe o le whatu o le wati whaile le a swingi te le lisi tu, ia o na tue saula ia swingi lisi tu. E whapenale le winga o le tilo i mea ia. Ele o le winga la o le tala e pese ese li le shifty li o le nā manatu o li i pastor. Ele o le winga na o le tala, o le winga o le tala, na o mea lava e tāua e mau i le tuenga theology lea. Na o mea lava e tāua. Mai le ngata ina tāua i teimi nei, sa tāua i teimi ua mawai, mai tāua fo i le teimi lumanai. E whapenale winga o penina ia. So po alawa lai si fesuia inga i lau tamaititi, tau le lea, tangata matua atu. Paua mea pipi. Ia na o mea na e pe o le lofa. E pe o le tuuawa noa o isi nā winga o le tua. Pau nā mea e whetaui. So, ia mātanoanga nai le break. A la u tala na whai i se mātou au lotu i la sosa. E pisa i e wato te lea ia o mātou, o matana tepla mātou au lotu, ua iai atu pulanga o le o toe malama lama i le ngana Samoa. Ma e pei o la u siva la, o la u ngā ruenga o lo tau mawhai e whai. O lo tau mawhai e oto mai lava na o le value mai la tātou wola wha Samoa. Ia o na wha malama lama la ia i ngā ngana a le atululunga ina ia nofo le lei i le whalongolongo le second Samoan.
So o whaatete inga lau sia mātou wā e kalesia, lea o iei nei ainga ua whātupulanga. Rono winga e iei mātua na o mai sa o mai Samoa, o mai whāna nau i nei a lātou whānau, whānau ina a lātou whānau, ma ua whānau, ia isi fo itameiti, e lela o iei tupulanga e whā, i nisi o mātou ainga. So, ua ta whea lava lalenga ngana i le tupulanga le toru mal whā. Me se tupulanga whā a wafo i o le oto i eise isi mafuanga e ta hao whiele ngan Samoa. O isi nā tupulanga e whiwhia te lea tau lato o Samoa. O tau ai atu sau masina tau 5. O ai atu sau masina tau vai. O whatu Jenny e whiele tau o le nā tau 5. E whamai ia. E 5 se lau tā la. But, penale wingo o me ia awai e pei o sia lato hava lea i lea tunu. O sia lato whaamua lea ia tātou tū, mamanu, angai whanua. O le avero se 5 se lau tā la tā ili tau vai. Ai le avesea ia le melea le tulafono lea e 5 ia e ava i lo ta mama lo tina. Ia ma le promisi lana sa waitua ina ia whaaleva ina i o waso i le nuu o fo ina mai le li lo tua ia te oi. We have a lot of opportunities to raise the next generation of our kids to honor their mother and their fathers. If the parents are too preoccupied, direct them to honor the grandparents. If the grandparents are too busy with work, direct them to honor their great-grandparents, but show them how to honor their elders. This will pay great dividends for our heritage in the end. Whamai ia le whesili le ilunga o le laupapa. E whia maua se whautuanga mo i tātou lea e ava na o mātua o le se ava i tangata lautele. O whesiri le a fau Brian. Lea se whautuanga mo i tātou lea e ava na o i mātua. Ai leo mawhaiona whaawau le na ava i tangata lautele. Ia. E pei ele i maua le tangata na le atoanga o le ava. Pei ele i maua le tangata na tosi ese o le ava. E pei se iwa whapu mo o ia le ava na o ona mātua lava. Ai le o mawhai ona whaalau tele istangata. Whaalau tele istangata mātutua. Ia ma le ava e te tawana ave ia i le ava. O le tua. So, se fesili, se tosi le diti. The devil is always in the details. A whai mai se si o leo te ava i lo ta maa. Ai leo mawhai o nāva i le tangata matua mal tu o le nuu. Leo mawhai o nāva le Palestine o le malo. E o te le lope se ava le mena. But there's also a presentational immediacy level of analysis. O ana tanga. O ame o whai ana tupe. O whai o tutongi i eila na la fonga. O le ala na mea o lo whai o na taimi. O ai me whai o na whamai awa i lona tama. Ia ala te leo na i tū lai whale awa. Ma pups, ma kalapu fusu. Se iwa ai ana tanga. Langa o lisi le mea ili mata upu lea e mawhai ona e whamai leali ie. Ia o le tangata lawe whasao ina. O le tangata e whai alfina ngalo le tu. Ele ne upu ia upu le tuspa ia. Le tala fo ilena whamatala ele li i le tamaloa mao nātali e tōlua. Le tala pe pelo o malwaenga. A o le tamana na whaia. O le tamana na alu le tō vini. O le tamal nana fie i londa ma. So, o le awa ua na o se upu. E taun tātou fisidi o whela o lo o whaatino i nai le upu lea. Where is this word being manifested? A whapea lava e lofa mai le atua i le lalolangi, nā lofa mai lava i le amatanga.
ana le awina mai e ia lo nalo e totasi. Ia ai longa e se a tatu te toluina ia le lofo le tu. So pe o se fesosani fatau va ana mo fou malana fesili. A fel tangata le ana o lona matua lava e ava iai. Ia ele o ava is tangata lautele. Yeah, take a closer look. Pay attention. Yeah. Male mata upu manatu muri la. Ole pe olo iai se reward. Ile tulafono le lima. Ava ona fale vele vaile olo sufua male ola. Ava ia ona ola tulu ia ile oe. Ia e lale tangata ingo ia Chad Williams. Chad Williams na ola i Huntington Beach. Ia tangata tamititi talavoa na ola i nei fifia ai alu i matawhangai. Whase elana lau papa, ura marijuana fo i ma. Pea meolo i eita meiti nei. Ia o Malala High School, tutitiale pasi high school, ia whaawau fula ia le community college. Ia walu la ia Chad Williams le community college. E pe ele o align le lava lona whaatufunganga malona nau i mea. So atonu e lona manatu. E mawhai ona vea o ia ma stangata o ngā, stangata tāua, stangata maumea. Ia apese i e umaifo le lana tausanga lang semester mo mua il kolisi. O matana flanka na courses. Wale tupu fo ilona fia e alu i vasenga. Ia ona manatu lelo i o tauna whaise mea ilona o langa. Saurola ia ilona ta maa, fatu ilona ta maa. Daddy, o fia mana o te alu tau tō i le Navy. Mau te mana o e whaia o ma Navy SEAL. Ia ona vai tu ilona ta maa fatu ia Chad, are you kidding? Are you serious? Au high school le tele i le lei o le baseball o ne alfu i try out molo wa vanoa ia tele fialu practice ia ne sau fula ia fa mai la fa ia o skateboard sa tele foi ana ia o sele ni na maua ia o commercials na pui ia tu la foi elmen na ia então foi fula ia o lo lima le sports fishing ia leo ai mafangota mai ia te tele ia ale we sau fa mai te fialu le malo a o san etele you don't have a good reputation with authority ele fia o istangata ta watu ni me ia te o te faia in fact a faia tu tangata matua ia te o e te faia le mele etele fa alolongia le nata al sang etele ava fo ile authority ia le we fa mai te fialu Navy le ngata na e fia fai o ma Navy SEAL. Are you kidding? Ia au amatala na flank mal kolisi o ilo atu ala lon tama le ia pese i o mele le o manatu ia Chad e fai ia ona wala au lola i o lon tama il tangata ingo ia Scott Halverston le Navy SEAL la le nasai le loi Oceanside o fatu i Scott o lo watali ile fi fai ma Navy SEAL em fai ona tuli atu se fai se luatala ia alu rel tamititi la lo fa mai Scott o le alu leilo ia na mata na train suenga hau ia suelo la ia au le Navy SEAL ia wa fa penale le winga fa sidi mayabo po le ale le la o le malo te fialu na shakiale o Navy SEAL ile vasenga lava Chad Williams se lau fitus fulu tolu la fa automating admit ile proclama and also fulu tolu automating fa au. That's how very selective of the Navy SEAL. Ele so ona halu i stangata ele o yelo na ulu ile mea. So ile lua fe malefa. O sauni Chad o halu Navy SEAL. Ia tupulu le fa'ala velave ia Scott Halverson. Scott Halverson tangata vale ine Fallujah, Iraq. Wa maua e tangata ia ona tangata wale ina ile i o ia ma tangata toru i mwhatau tau o lato tino ile Euphrates, the Euphrates River. O me la tupu ile tamatiti o mana o lola e
o iei nei se mafuanga o le afa umai lana training in Navy SEAL. Le la wei nei se me aluanga e ave i lo naita. Isa leanga sa le leia la la va maskat. Ia alu rola io o Chad o faile the training e pe ona fai atu se lau fitu sfu toru tamaitina na amata ia umai fo na sfu toru la tau na fa o la tau fesenga. That's how selective they were. O le mela na tupu ua o ilaso na fa o Chad o mawaila na Trident le mela na e pine i le kola ofu o tangata o i ule Navy SEAL. Famailan tala. Though it was the highest point in my career, it was the lowest point in my career as well. Now that he has achieved his goal, there was nothing there. So if I penale wing o meia, e manaia pe fa pe o le ate alu su elau Ph.D. Ai maua lo lava lau Ph.D. E te au lo lava il tumutumu o le maunga. Ona le lo la so fa mo e mana ya le tuli ata no ulo ya e se foi langona. One of the loneliest moments that a man will ever experience is when he has achieved that which he thought would deliver the ultimate, and in the end will let him down. Be quote lesa quote e Chad Williams. E se lona fia i le asona ina ua tau lau lona wha moe. A sa te lea fu lona wha no e le oiloa mai. Ia, ona whaiala ia o le mission foi. Ono tau sanga sa ia Chad Williams i Navy SEAL o i leisi tu ma le tu o langi whaiala to operations pe fulawa na masani e. Ia, a pe ele i se alona winga tala vole na inu ula marijuana mana wo ngoi pia mai le liquor store. Ia olo le ilisiaso aina sau e ta whao i o na mātua ilisiaso na whatula i o lona tinate lo ele mele mateo i madari nā nei na me te le sau e tato wo o le eventa si o mātou lotu. Ia na whatula i o tiaria le tato wo ia ia o lola ia ia tala la na whamatala ele whiwhi au le pōna le tala whaele le ia oi fwili ta isuria na amanu ta isuria ma losi tele tanga te whaalongo ila na upu ia whawhita au le na amanu ele pela i whamatala la ia whiwhi au le tala ia na amanu o le tasi aso na saula ia le teine Israelu o loo tautuaina ia na manu malona fale. Whamaila ia mai maua pana nei tangata o le atua. Mai maua pana nei ilsaia. Se manu e whaisa na vai. E lafonia na upu. Ia maloloe na manu. Ia ai lau whaalongo ia na manu. On whapero la eola ntala. Te tau na uwalu tangata le maua ile vai fufoe. Maloloe iau. Ia o na uta lola i o Kamela. Aulo. A Rio. Ie me tautele ia ona alurola ia vai tangata o leli sa lima sefulu maila ia le malanga ia utonu utula ia ele i pe ele i alo mai tangata o leli ia naman o tuli maila na au ona kiasi mai kiasi manu wafta iao tonu manuia maila o malanga le ufa mai perfecta alu ta ele lioritana tofu fitu ia na maile o le pela ia ele fifia le ia na manu afo o te ta yo suria o le tangata e tofe o nei tu o ia na filifilia e tupo suria e vai ele auto tele pa ufu tangata ile na upu tu ufu tangata ile na upu ia ale o tu di maile au ona matele pale fengai e ta mo talo taile le sawe ma filo ile so mela nae le fifia na manu
Ia fa mai fo uta luta ele yuri tana papala. Ala te leisi vai le lei lo mato. Ai em whenau ta ele ai. Anyway, long story short. O tanu o tunela na manu o whaalongo i ele teine polonga lea i le mena tupu o na whamaila i o le teine. Alo oli ie na manu. Ana whai atu e ale perfeta i se tautaunga tā. E whamalolo i nailo le pela e te le tutongi ina ea. Ia na whai atu li nā me whatau wa aole tofu i le ritana. Ia o inana ngā waile manatu na manu. Ia na role ia tofu i le ritana. Ia na mamaro le rona le pela. O whalongolongo la Chad i le tala lea. O inana i loa ia o ia o nā manu. Tangata ua manu malo mai le Navy SEAL, ua maua lana Trident, ua mai uma tangata mai la latu whaatu e ia te ima whamai o oire tamo le ata. Ia o tutonu o lo oti lo nanganga. O tutonu o le pelai o ia. Ia, o le aso lava na naofo i nā tua e Chad Williams ia lo no langa mo le tua. Ia o nana sui ai lo no langa. O Chad lai no foi hani. Well, there were no foi Huntington Beach. Ia o lo fai o ia ma fe ta lai. So, o le mea ufa matala i le tala lea. E iei le polo misi le i unga o le. Tu la fono le a e ava i lo tama, ma e ava i lo tina. E faa leva le vai o waso i le nuu na fo ina le li lo tu e ate oi. So fa matala la tala lea. O nei pese i na ave le faa atu e a Chad i ana war. I le Navy SEAL leo Scotland na fasciuti e Felucia. Ia a ngalo ia te eo na matua. Ina ualu o ia i le Bible study e le vaenga i le siafiafi. O inana i loa atua i e ia le mea o lo o hava i a eo na matua. O le tua malantala lei. Ina ua kili atu fu ilana va ai talatu o na matua o nei loa i e ia le tala lei ana manu. Ina suia lo leo longo lo na olanga. Ma lupu moni lava, ana le suia leo langa o Chad. Te lopo fea, se me uma ia ilo na ola. Wafui a Navy SEAL o e te loe o e vulnerabilities o tangata. E mawhai ana e tape ina ia se manu. I whaangai no lima. So o ina i loa. Ana le suia ia leo langa o Chad. Se manu e tupus whaarulawe ia te ia. Ina ufai taura ia lantusi. Seal of God. E lan chapter le nai le o menga o lon tama mai Compton. O lon tama sa anofo i le Compton area. Ai ala o life ala le tangata wa ai fo i lava i uinga o le sidi na manatu lo e faisina me sili mo ia. Ia na mu mai lole Huntington Beach fe loa i e mal fa finela wala na nofo le tina o Chad. Ia mawhai e lona ainga ina alu le kalesia to anga le lotu whaina daulanga. Pe wa avela na whaalolo i le tua. Whaife au, lotu. Le tu inga o langa lea o langa mama. Whato ailo mulmudi lai lo Natalie. Ia ale upumoni lava na amata mai lava ngā luenga whaola le tua. Ina ua move i le tama o Chad, mai Compton i Huntington Beach. So ufa umi lala utala. E sa o tala lea. A e ava i luta māma lutina. A e tu ava no i tangata mātutua. A ave lava lau fa alo i le atua. E fa umi lo soi fuamulo ola. A tonu ele ato toa i o tatu tupulanga. Ia e whai aso le li i ma wha solo i whanau e tatu whanau. E lei se wha alo e tusa ma wha alo le li na ave ilon tama. Ona toi pō muli lava il whato anga i ket se mane. Whamailan te talo e mantua ina pe le au whatutua. Lo tamae a whai lava e le mawhai ona ave ese le ne ipu. Se ia o winu ai.
ia whaia lava lau finangalo. Whaatolu le leina tatalo le li e pe olo na manatu a whapea lava e iaise au wala e whaolaina i le tangata e ese mai nei lo whaasata roina o au. Lo tamae whaamole mole o lo taro sanga ia whaia le nā. A ia aua lava ni tu iso manatu. A o lo finangalo. Po le alava le mea te finangalo iai. Le mea whalina o te manatu iai. O te manatu o se wha alo au pitu silina o na mawalunga. O se awa au pitu silina o na mawae. Le ana moli mawina o tatou li. Ia le wala iona. O na whao i pa i o tatou tunu le whatu tuanga lea. So, o luafe tau sanga taru na maliu le li. Ia le a tatou te tala noa i lo na soifua molo nola. Ma o le nā olo o wha awa wina i pea. Ia o na manatu. Ia mona langona fo i o tatou tupulanga. Ia, a tātou tatou pese lewa vai e tatou foe. Field the tatou questions. Ia o na wha o mātua i leo le tatou pokalama i lisi tu. Wao le pongisa whaapeo na punitia lela. Puaoa o le langi o le timu fo i ele muta. O filo na moenga tō whai malo i mata. Au tilo solo e le taua i lona loto. Le uso e sauia, le vainu lea e te tau mawhaina. Mapu mai le paolo, le whaamalu lea ua e laina. I whaamali eina, o pau se mea ua o mawaina. Whaalangorango mai, i lo utau au e te mapu ai. Langoda le tia ai, se fulu se se i whaala vai. Po ole ato whangu, pela vai i se papa mafu. Amu ia la salo, mo file mulo na masalo salo. Se ia lo whamai, olo uola wale mawhai. Le uso e sauia, le vainu lea e te tau mawhaina. I mapu mai le paolo, le whaamalu lea ua e laina. Ia whaamali eina, o pau se mea ua o mawaina. I whaalangorango mai, i lo utau au e te mapu ai. Mafia, so o ai le taulanga o apia. E la foa ina, o ia o se tasi e le alufaina. E masa e sae, o lava lava e le taina. Puno masavali, le se upu e fai mai. Sauia, le vainu lea e te tau mawhaina. I mapu mai le paolo, le whaamalu lea ua e laina. Ia whaamali eina, o pau se mea ua o mawaina. I whaalangorango mai, i lo utau au e te mapu ai. Le uso e sauia, vainu lea e te tau mawhaina. I mapu mai le paolo, le whaamalu lea ua e laina. Ia whaamali eina.
pau o se mea ua o mawaina I whaalangolango mai I rongo tau au e te mapua Le uso e tau ia Le vainu lea e te tau mawhaina I mapu mai le paolo Le whaamalu lea ua e laina Ia whaamali e ina Ka pau o se mea ua o mawaina I whaalangolango mai I rongo tau au e te mapuai Le uso e sauia O le vainu lea e te tau mawhaina I mapu mai le paolo Le whaamalu lea ua e laina Ia whaamali e ina Ka pau o se mea ua o mawaina I whaalangolango mai I rongo tau Io so pe o momono la pe kapa ia le manatule na ia e hava I lo te māmalu tina ina ia whaaleva le vai o waso I le nu ufo ina le lilo o tua ia te oe. E pe sa o manatu o tuila e pa e ieita ngata ua mali liu la iti. A o le hava ia ma le whaaloalo I o la to mantua. I fwe eista ngata e pe se I le I amva ma whaaloalo I o la to mantua ia a le ae e o le tulu I lava. So, well, se wha ia manatu. E lo manatu. A o le I tuu papa ina e le atua, wa mose, ia tu la fono nei. Pe sa tu ngutu mai. Sa tu ngutu mai. O lesi le mena ta ua fo I le tatu pokala mai masina o mawai. Awane nei tameti peto, wha peto lima nai tameti. Te lua te tolu te whātau sanga. E wane ata a alo. Ona fai muri era la tu la fono. E wane ata a alo ma. Le asa la tu me olo o fai. Ia ona kare fai muri e lea. E lo manatu fa penale wingo tu la fono ia. O le mafuanga a lai ona tu papaina ona ua loa tau sanga I le oral tradition o whata I tai mai. A matarora ina tupu ma to tele le nuu iwa o le talafa mai le vā o le tolu se lau ma le ono se lau wafe lau whai o tangata nau ese mai ko sena I la solna. Le na amatale malanga. Ia o mai ala o fiam na miani mea tusi I lalo. A sa tutu ngutu mea lato tu la fono ia awa ilo te mamalo tina le la iai. O mai lola ia wai. I'm sure e tele fo isi tu la fono na te tauna tu ui le sifuru tu la fono a o oto mai ale wha vai lea. O ne yelo la to manatu. O umo na wha tai tu la fono lea ele lei mo le alu ilu mo le kalesia ma le nuu ma le whanaunga Israelu ma le malo atoa. Atonu la na ta ua ia la tau le ava il matua ana mana o tu ia sina incentive a le feso soani ina ia manino ai le tangata lea na tupu I foi matua e le lei lo lato ma manuino tamaiti tupu I foi matua e o na lava te mai esto na uma mas fale luma mo lava siaki o nalo ai lana avatu e lato se incentive ma atonu fo I o le mele o le faa fua loa o le soifua. It just means until age 40. Wa le tele o tangata ai e manufe ai whaere le sfudoru a muru la walu e ai o e liona. O le faa fua loa la o le soifua o le faa sfuru dausanga. Ia pe o nai tipina e so soania tuai fo I le tau mwhai whamalama mena o te manatua I eiso na winga lata mai e whapea ina ai le tau o le hava ma le whaaloalo I matua awa na mai fo I mua matua mai lo le la aule e o ona I le tauna ai na ai fo I pai ma la whai na mua atu le ato le whase furu na u whai ai o le la aule e wha le tonu ia e le ai se hava ma se whaaloalo I peru so sani nai le tu la fono. Ma na ia le mta upu lo sunga le wheminga no le
leo tātou tilo uma iai le lens lea, lens lea o le whaafua o le peo lea mai le siu o le tūlafono iai le whaamanianga mamuri, e ilo tūla. A peo le fisiri te lea le, te fisiri iai ma le ale me ta o le umi le ola, pe aava. Ia pe le lau e ta ua, mai le amatanga o mea uma. O le la au e loa le lima leanga. O lona winga pe se fe au e wha au. O le tangata na te whaia me le le. E vave muta mai le tangata na te wha awawina me leanga. E pui o lau tilo le iai matama whai leanga a tatou o e tuli ia le aputi le afu le haa o le mea lea. Ia, e te lea si le whai mai. A tatou tilo le atunu o saina e le taritonu i le atua, ia Yesu. E umi le ola. Ta i se lau mon tupu tau sanga. Ia, ona whasilingia le mea lea. Ai le leialo tatou tilo toa iai. Ia, ma whasilia i le nganga o le atua e. Nā fuila, e a fua ai ona whiliwa i le ola o tangata. O le tangata sa tau whai e wha au le mea leanga. Le ala whai mai tula fono o le lima. Le ai. E le umi le mea nga. To e sui le wa ai, i le me, ia umi le whi au o le tala o le mea moni. Ai le ia wane umi le whi au o le mea leanga ma le mese. Nā la ia le whelua inga o le sui fua ma le ora tangata to e fo ia le ora i le mea tauna umi le whi au le. E pili o tau lea, i mwhai o na tau o atu le tosilanga a tātou tuli au pua le whai unga o le polo misi le o mai. E le make sense pe a tātou tuli le lolangi le tau te ora. Ia wai, o le sala mea le o tātou i lone o tātou fwoi tupulanga. O amata o na ola lo loa tangata. Le Social Security la tātou na whai i le ono sifuru lua ma le ono sifuru lima. A o tele ina mali liu tangata i le ono sifuru tausanga. Industrial accidents. Ia mera o tupu. Ia varo sifuru. Iwa sifuru tausanga. Tangata ai i America, le industrial nation la tātou. So ia oilo le lea tātou o le uluru sikalete pupu o le. So tu. O le aime ainga o poloka ia e ala toto. Ia tu. So la pese oilo a tātou le wha umi ina. Atonu la sa oila lau sau nonga. Atonu ele o le mena leo lo tulimatai nei. Atonu o le isi tupulanga, ma le isi tupulanga, ma le isi tupulanga. E wha au wina ia le wha umi ina o le soi fua le olo tangata. I le fua ina i le mea fuia. I le taimi e pēna masani e tangata, i le whaitau o le taimi. Le si mea Reverend tilo iai. Ona o le upuale pe o wai fifi i le ngana i le kalama. Upule o le ava noa. I le se mea oe ma. O le atua o ava noa o ia na te whaatumu le ava lea. Le mea le o ava noa le ava ia e ava i lo ta mamanu tina. Le ale winga. Ia i loa e tama ma le teine whaatumu le ava noa lea. Ai le mawhai lea tātuni whaatumu le mea. Nā o le atua pe a whai. Ua ia oe ma. Le atua. O le atua lana na te whaatumu le ava. Ia e ava ina. Ia ele tau matea fo e tātou, po a me whaatumu ia ele tua. Wana on tātou wa aia le tātou kānona, on tātou ilola ia. E pese whapenalo na winga. E awale atua i le oppress. E pe whapenale winga o le. Ia le volo pala. Io, whamai ia le li e whaingo fie i le kamela o nui atu i le pua leo. E whainga tāle tangata ma uone saol malo lai. So e pese ia li lifa lava le mele na whaatumu e le tua. Ia le ava noa i le tangata i tu inga menga e le tau matea. O an mawhanga le ale na su e altus pa ia i vai so uma. Si tanga ipo le ale, how did God act in history? How does God manifest God's grace now? And how do we move forward in the future? E ua pe o le sila mele le o tatu i tonu o le season o le palota.
Ona tātou fesiri la ia po oi mo I lava e whaial filfilinga le tunu unei. Ia whapea la e papata lau tutosi. E mwhera ne whapea, yo, te mokalasi. Palota e tangata la tu tangata. Tangata e tela na palota, tangata na malo. Pa whapea papata lau tosi. Ato e lana la lesi level, na e rola I ol meta o le electoral college. Ia, o I lātou tonua na whaia, ia le mea. Ia ani ni ia tu lau tosi, o na e lola ia, o corporations. O company te tele ia. O lātou na ia, o whaia te whai ungo le tunu une. E fiu wala o e maa o e whiausi. O e, halanga o tama ia. So e whaila whate te ingo le Prop 22. So o le Prop 22, e pese I o le tula fono na le palota California ia Novema. E avatu e le whatananga I gig companies. E pe o le Uber, Lyft, DoorDash. E to tongi e la tu tangata whaingaluenga, drivers here, as independent contractors and not employees. O le Prop 22 la a whapea a pāsia ona a watu rola I o le whatananga nai company le na e considered vanga I o independent contractors 1099 ele ni W2s. Taruaila ona o 1099s ia ele available ia tau la tau benefitio tangata e W2 le ni pensions a tonu e le healthcare a tangata nai me umana e dosi ele es single independent contractor ia male uni. So o le mela na tupu amatanga o amata fatal no tu la fono nei. Ia o famaitanga o le mana ia pe ayuni mele mo pe fiki mo wai me ia taru wai ona wa tele tupel corporation le wa ave. I mean, listen to this. Unions are spending about 15 million. Our company, they spent $180 million in the funding of the Prop 22. Tupe my company, so a fisidi la oila ma ia fiu ia le uni e tau whalo. Ia ale kao e kamai. Na ole eu lava lo telefoni lo Facebook, also mai ele ad le Prop 22. Yes on 22. So ole winga la tala atosi ni ia la ona tatu I loro la ia. Po o ai e whaia whai unga le tunu unei. Ia mai na ua manino mo I lato ai ni lato tosi. O lo whaia le whai unga le nei e I lato o lo o mia le tamau ainga o le tunu unei. E le ise tala le tangata mativa e whai ai. Le ise tala le middle class. Le whalau eliminated anga le middle class. Na o tangata lava e ma whai la tona race le se lau valus full miliona e tu le proposition le. Mana ia la si vaenga le o ta faso. Ngai te tauna o uina lau whalongolongo ma lau whafonfo. E tau te whiwala te ausi. Au le lawa manino o iai tangata e latu te whatinuina me o whainga. E mwhai lan whatala le e tante lan palota. Mwhai atunu I le mwhai en whapeta. E mau arte mi o te aroi le me whai palota. Ale a ua manino tangata te whaia whai ungo mea. Yeah. So ole fisidi la o whawhela na sui. Whawhela na sui. Iwa le a ua tātou iloa. O te whai tangata o lātou iloa le mena. Ole mele leo lo tupu. E whamai tātou I Amerika. O tātou ole demokrasi. Tasi tangata, tasi na palota. Ele o le manulauti le namal to whamanino le na I la tōlo ngā sia le tamau ainga. Company swau, data companies. Ele o demokrasi le whaina o company na. So os whate te inga le Google. Se lau valus fulu a whela whai o lātou tangata whaingaruenga. Ai pau tangata lai whai al whai unga o la lātou CEO. Yeah, ma le board of directors. E lea ato se tōs furu tangata na. Ia ma lātou shareholders. Shareholders lava la. Ia o le tele o shareholders or institutional shareholders. Luna winga o isi fwoi company o lo investi le. I le whatu tuaina le tangata o lo te ia lunga.
So e le se meta o se mutiny, e le se tala ese mai ala to nei lo le tala e fai le CEO ma le board of directors. Ta sile me tau manino I le lalang. Langa atatu tala noa I le tamao ai. O atunu te tele wha mui I le tamao ai ngā atunu nai ki o lalang. Peila many of factories. Peo many of whalenga o si mea. O le rapa ua manino le lalolangi I pole I mātū masaute. Au o na velasia ua melt. I o e malaina pe ua raise ai le level, le sea level. Au le rapa whai I sa ilinga. O mea ni o MSM, o companies wau. O le ala tau te wholau ama le mautinoa. O le ata te whaia mea whainai le whawhanga. Ai lem whaintu ua. Tai pia o mele o le sikaleti. E mai ape pa sikaleti sau ma le warning. E leanga ai, e mai e tata. Ai lem whaintu ua. Aisa, leanga o ta mao a inga le mele tuli loa. O te tari tonu fuera o le taimi e oti e ta mao a inga o tunu te tele. Whale tonu fuera I ta mao a inga o tunu laiti. O le winga rana o si tusi whaavau ruri le tati tala noe. E whaamtaratara mai ai tātou le me tātou te mwhain tātou ese ma le me tau te tilo I le tātou pālota I le me manu ai le me lau tele. Ia, manino foi la o pe o meale pe ero luar fetala ngā Iesu pe ia ngā ia tātou tele mea. I le mau oa, ma le pe e tata mai nā le soifuanga ma le o langa le tau te olai. O I la tō u mia ta mau ainga. O tangata silian wha le tonu. O le eisi alofa. O le eisi, pe e le mwhansa se I ar tisi wha waururi le mor wha tōtonu. E mata fele ala I le vai. O se come down the reality wha tonu matu spa ia tatu. Pero se whala nā me problematic ai ia le whata otol na le li I tāleni. 5, 2 mal tasi. E peise I ina ua paiere tasi. Na seila na tāleni ma ave tangata le nei se fulu. Yo. So o le tele ana mea. E wha au popo fo I eisi mea ina ia tele atili. So the rich will get richer. And the poor will get poorer. Pese lesi na mele o square le fo ilo la utilo tilo I le tuspa ia wa pese I o sapsapa ia le tuspa ia le fatele ina o ana mea. Au lesi la wala mea e pese I le limitations. Pe on efe mai o liusua ia le pole matu ma le pole saute. Ona o mea la ia kasa ia e tu ile. Wa mena le Io le tapu vai tasi o mai tatu wana al tasi tatu lolangi e palo tamalea ia o tele lopo fela tatu no foi ia faina umala le ngata o tunu tele pe America ia e lo fia e fo ia tunu light ia o levanta o fai mele mele nei wa tatu tanga ia na ye manu lauti na fata fea mai le amatanga le afi vese lau fitus fudu lena ia le manatu lea or the moral responsibility of the corporation is to maximize profits. Na amataro lava o na tupu mai manatu na o na whao uma yala I o tele o corporations o le bottom line lava. Tula ima fula I o le manatu le greed is good. Tumuntu ina le data fo ele a Gordon Gekko. Le na fe mai ia Wall Street. Le o le mele o le alfa sa mo le greed. Manao tele, manao lasi. So na manao. Ole. Greed is good. Pe ole tala na le ilo Gordon Gekko. A mata I lona famai tangata sole. So ora le meale. Ia na mata ia fully mai lola ia wa ese tato ma le gold standard de Richard Nixon. Lona winga ole o toe o float o pule altangata I le value ole mea. Le la o one lava ina mafatua le system. O le o liu swa vaia le lalolangi. O vai twa o te ia o pa o lia fo ele ia. Ele o mafai assassination fa lama po le me ala ina na commit suicide ia. Ia fa manga fo.
ia le foi pending le afalea i le Gulf of Mexico. Ia mafia ia mumu i Redato State of California. O le tau mafofau po pe whawhewheo na. Le ua ilme ta o le gigafire. Le gigafire. No winga o se awhira na e silia ma le miliona. Le au whai o ni eka e muai. Io se mea mua fauna distinction na le ua ine i awhira. It's only a protection for the mea o le aua. O mena le utupu nei. O over ma le miliona ia le au whai o eka i California, Oregon ma Washington o lo mu. O le City la o le alme wala iona. Ia o le tali ona ua vevela. Ua vevela ia i le lalangi ma. So, ua tātala noa i le mele na, ona e le tā ua tele o le democratizing of corporations. E te tau ona talepe ia le tupua aulo nā leo o tāpua i e tātou. Ia mai o tele o ilope ini si tonga fiti e mwhaina talepe il mena other than aua tātou te tā alo i le lātou tā alonga. Ia e whaingata. Wa leo o tātou le ua tu whatasil so i fuama leo lo le tangata at a certain comfort level e whaingata ai ona win ese tātou mai le addiction leo lo o whawhangai nei tātou e whalapa putonga i corporations ia. Pea tangata whaele i le drugs. Marian matana noanga malesi ta mafou le i le matou transitional home. La whaingo i a maiko. Na mao i ale e o e pea ala masani o te tamwhaya whalongolongo i a rātou tala. Ia, ona tau mai e lola ia le telefo i o drugs, o i tu a inga. Pea sole, o lau te no fōwia na o le marijuana, o wamanatu o le fentanyl, o le metele. Elei e se fo i mea e whātau e tamaiti ia. So le winga lau tala, ua lave lava ia le self-medicating o le tangata ina ia owane i va ai i mea o lo tutupu. Wai e lo manatu o le mea le nānale ina tu i le ava. Langa fu il tu la fono a whapea a le eisa tātou talipupuni i le vāo i tātou ma le atua. I e whano i tātou. O le tala e whapea o le tangata na te iloa le atua e oti o ia. At all levels. O le o te inyo na manatu o le o te o la paulo le o ke risolo o le tonu ia te whapenale wingo o mea ia. Na tu la ia i le ava ina ia te pena iso tātou vā se talipupuni. Se mena te lave ina i tātou mai le mamalu mal pa ia o le tua. Ia le la ua amatana ta lepel mena. Le ua amatana i lalo ia pawai loto na ia. O le rola po femela la alu i tātou. Fememea ine la tātou. E tasi le mana i tā ua i o nai upu i o tātou atu nuu e amoia i a tātou le mana maanga i a fionga le atu. Ona le ata te tala noa tātou le upu whakangangana Britannia, honor. Honor your parents. A whamatana la le upu le i a tāua o le ia e awa. O le ale ava le whamatala i le mea. Le whilaua e matala no le ava noa. E le whaingofie le mta upu le ua tātano i matangofie alo whaasoa mai fōle ia matala le mafufau o le tangata sa ili i atua. Te whila le mea le sulafono le lima. Ranga ua pasi le whaalonga. Ua se taimata i le waai. Ua sawarista ringa haru le siputa ringa. Awo o le taimi o te lo o te tauna toi tiro to toa ai. Ma fesili pe whawhawhia na feso o tai le awa noa le o tu mai e toi tiro ai i le au whale atu. Ma le polo misi le whaimisi. Po le mea moi po le ola le ai le olanga nei le whatatau i le mea le. Po o se isi mea e tatau on tatu whaua wina le mea le lei o le umi na o le ola. Po i nare a mai ai le. Ia, pe e whapena, o te piti aita po kalamenia fiafi. Matango fie la whalongolongo, ma le wawa ai. Ia ona i ngata le whaitau atu loa whape, o le whai mai mea le whape. Ia sa ili pēr ma te talo i leri. Nanga leo tātou mata i tū,
me o langa I asoni. Sa oi mat wha mai lea. Ia ia le mea lea e tam whai lea tua e wha matala mai au tatu maua awano. Na whela mātou Zoom call in nei. O lala o le whalapa potonga o I lātou ro wa ia tangata mātutua. Pese o le melana o mai tawina. I le mātou a Zoom call na pese lau montupu tangata na iai. E pe wa matau na whesirisili tangata mai ni mea oro tutupu ina. They're looking for best practices. Le ama sisi whaise tala. Ana le whaasufi ina le moderator. E whaasufi mo meo low hanging fruit. Ai lato te sila fia se mea lo tupu ile situ o le tunu un famile. Lato mea le nali Dave. Se whai asa o moli mau I lato mea na. Ia o le mea winga ile fesoa soani o lesi whalapo putonga non-profit. Lesi whalapo putonga non-profit. Ele mamau ese o lato o lo wavala lata. So there was no innovation, I guess is what I'm saying. Ole tau mawhaile codify le mea te tawana whai e tangata be awha peo o le leile fisota inga o le alena o le fiso soani o le stangata I teimi e mawhatia ai. Awai o mena le utupu nei le ua mawhatia nei tātou o le utu worki e mea sa masani ai le o lo ofisidi mail pito I lunga pe ni mea fōu ia ala piano tangata. O te le o iloa pe le ona ele o sefe le forum le na e whai e se tala. Po o se tala fo I e whai e le taunga le mū le whalongo o tangata. E wa o sia ula manatu na whai, o la ula aso na whai, na tala I lunga le chat. Wa o mena mana ia e whai ala le tala I lunga ia e watusina o whatolotolo. O whatolotolo o tulola ia. La mele wa ia I le EB5 program. Le visa program o le EB5 visa program la. E whapele tala a whape avea e te mana o e avea o e masitisene o le malo Amerika. Tui I lalo sau miliona. E whai eise project whatufunganga, whai eise whale mo impacted communities. O na issue la I o lo green card. A lima pe se fulu nai ngā luenga. E whanau mai le lau investment lau whaine Amerika. Ia na watu lau green card. 5 tausanga o veo msitsene o malo Amerika. Ele ama sisi e whaise tala ele melna o e mo kwa left field la innovate. Ele o mafo fau I lato le fesota inga o le sau tupe mai fafo. Ile mele o lo tupu nei. O lefe me mea ia non-profits ia servina tangata matutua. Le e fo lato whawhitauli o at whawhitauli the aging workforce lo mata na matutua I lato sa tausia ia tangata matutua ya leva ia to le millennium I lau le millennium sia they need a lot more maintenance elo ia I lato leanga le lei tangata matutua. So the main concern pela le no mo una le kuiese continuation. Yo o melna yo alela e sa idinya la tutupe ya pese yo lisile na alanga tupe o lo ia I la tunu nei. Yeah, but it's not something in their wheelhouse, so it's too innovative ele o mafai la to na fai se tala. Al meu famtala ina tala na it's the sign of the times. O le a ua nga tete whaavai o le economy tatou a le o mawhai a tangata o lo I tutonu o le system. Ona sui. Ona whai seisi mea e tala whea ngai man mea lo I tangata. O lo whaonga ina lava ia whangu pa utuai. E utu ye le winafo. Na so si la fia langa pe o le lava wa ala langa tangata mata uai ngoa pe o fetu pula ia le ia tu au mau me e pure cakes. Na so si la sila ia o le fa pe e te mi le e foi te mi foringa mai e le o tulanga le pure cakes ma la tu mau o la tu o ia te mau ai ngole ni mani la langi ato. So o te lo ilo ia le na a wai te lo pena o se wa fine o neti was a Gates Millennium Scholar. So o le fa
tupe ina o lana onga i le baccalaureate level. Na wha tupe Bill Gates ma lana foundation. So, o la ia na ngā luenga o loo whai. O lo ia na ngā luenga o loo whai. Na whala na saini ia whatasi maisi e li mau mea le mena ta o le giving pledge. Where it donate le 5% o la tupe for the world. Ai e la iti tupe mau e tangata ia nei lo tupe atu no maisi tupe na ele o makaina i le system. There's a lot more private wealth in the country that's not accessible, that's not marketable, that doesn't have a value on it. O tupe tanu na, ale tunu ule nei, ele o mawhai lava, le distract ato ia Bill Gates. Ale ta oto le swau ma le whaavai o le tunu ne le o taitai na o ia. Ma ta malana, ele mawhai ana, let's say, awhateo mau. Ei awhateo mau le tunu ne le ta lama ia o ele ta lama fo i nei tupulanga. E pe o le mela na leo lo ta ofi mau ia tangata. So ona fo tatou ta longa. Tatou te mai fo i malala iti. Ai lo manatu a matauna fa te tele ia tatou manatu ma tatou tanga i fo i melo tupu nei. Ia matana na Outou fo i Manuia o le tua. Me lau te whātu la upu nei. E iei le teimia tū la i mai ei se tangata Samoa e whema plestene o le tunu nei. A tonu e le i o tātou tupulanga. Ai e mawhai a se tangata o tātou. O whelai whaavai e lo manatu na ona o tātou values. Ona o tātou whai ainga le lei. Pula e whele mau mea o tangata. Ale sona ainga o motiva nai a tātou. Ale mau popo lona nuku lona i tumalo ia o le aleanga. Ma o moli ma wina fo anai tangata na pa ia i tau miliona al feta wina o latou asita. Ia le au fa pepe atu. So le winga na la utala e o fa i tātou il vai tau na. Mfe tātou te ia se malo te le fa pea. Una lo ia tātou le tomai ia ma le fina ngalo fo le tua. E lo manatu lo o fatasi tātou ma le tua. A tātou mau alama pi i le tua. Mo tū tātou tofi. Ia, o te manatu le a whapaua i ia le tātou talanoanga i nei a fiafi vene avanoe mo te le 12 whaaftai ai lātou lo whaavano ina o lātou teimi e mafuta mai e tātou pokalama ia ma mai fo i lātou komeni. E so-sani e fautele lo tātou sā i nei. Watu fo i le whaaftai tele i le fionga e atu i la epa, tu sai fo i ma le whaatufunga ina fo i le tātou malai. E leo lo tātou leo te tele e le nea fiafi. Ia le temi nei, ia manuia tele whaasausau le tātou tunu, iso se meo lo nopia i ai le tātou tunu. Mai lātou lo malama i le tātou ngangana. O le tau o ono Misipouena Tagaloa. Mai ia Outou Manuia.